pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nan, iawat mo man tayo slingbag ko, Fidel Lakay. Agrobot ka din, Yolanda Bakay. Kas makita mo't. Nagkapi ka din. No saan ba? Itimplahan ka. Narigat nga tati mabisinan dito dalan. Sapay awit mo dagi talakaw. Nagkapi akon itay. Naskan ang masapak arumwar. Tapno maibus adagos tilakok. Ay, wen. Ay, magilahang ta nalagip ko. Mangitulod ka kano iti 30 asuman kan 30 abananak yaw. Iti ayanda pari Carlitaw. Ay nawaw. Nagadon Lakay? Wala ta merindahan ka no dagiti trabador da. Sige, dumagasak nga rod iti ayanda. Buena mano adagos ko naman. Ay nawaw, nidig na, mati masalaw ko iti kalsada. Potong, kutsinta, suman yudita. No kasta, mangilakla ko kamat gaya man. Potong, kutsinta, suman yudita. Kalutluto lang gagayam. At nan mabit man lang digna. Oh, si kamat gayam manang Yolanda. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Ha? Anya ti kayat mo asawan manang? Mangilakla ko kamat tan iti makmakan. Ah? Ay, nagikatak namin iti trabaho. Tawan ti kadwa ni tatang ko. Iso nalagip ko mati agla ko, manang. Anya ngay talakom. Ay, adasuman, puto, kanda dumapay. Agpili ka Amangan no, adati kayat mo agatangan, manang. Ay saanan! Adamat suman alakok. Sa maysa, ang mga nunabangles na gitalakom. Sapay madlaw nga inangkat mo lang. Anya? Nay, anya ta ilaklakom, dig na balasang kao. Adasuman, puto, kanda dumapay, nanawena. Ola, agpili kayo, nanya ti kayat yun. Ay nawaw, kasla na imas malt. Talaga na imas day tanana. Mayat ama ikapi. Si kakaditi nang ilutaw, dig na. Saan, nana? Ang masiguradok anadalos tilakok. Tanimanang ko mismo tinangaramid. Ala, ikanak nga rod iti dua asuman, kan may sasupot aputo. Ay na, agyaman aklaunay nanawena. Ay, naksayan matlangan tilakok. Nukasta, awan pa'y tigim matangkan ka. Manmanupay lang, nana. Karugurugik lang ngamin. Awan pa'y tisukik. Addan taw, aganos ka pa'y laeng. Kitaem ni Yolanda. May samot day di anagagot amang isursaur. Ita, adumutan tisukin na. May sa akon dita. Agyaman ak itibilin yun, nana. Awan anyaman na basang. Mabit laeng taala ak tibayad kao. Umay ka man ang lakwan, nanawena. Anya talakom, Yolanda. Suman ken bananak yun, nana. Ikanak iti dua abananak yaw. Bananak yun laeng, nana. Di ka gumatang iti suman? Saan pa'y laeng? Addang amin ginatang ko kinidig na. Ay nawaw. No kasta,
Naggapugayam dayjay a babae dito'y ayan niyo, nana. Wen, gimata nga hakta kayat kumot amaramanan tila ko na. Talaga nga agawon na magtanda kiti customer ko. Anyati ko na, Yolanda. Ah, ay ikwa, nana, awan. Aawan ti kayat ko asawan. Mabit lang, ta isupot ko tigat-gatangan niyo, nana. Kumusta nga, Yolanda? Naibos ka di mo laing dalakaw? Saan nga rod, Fidel lakay? Ay, nawaw. Italaang matasan anay ibos. Kasano ko maama ibos, katadamatan ka kompetensya. Asino man? Ay na, mabusurak launay itiday taadig na lakay. No kasta. Mangilakla ko matinidig na akalugaran tayo. Wan, talagang agtutulan. Kasta talaga tinegosyo, bakit? Saan amaawan ti kompetensya? Di ko na siguro maartapan na. Diyak ipalubos ang mapasamak day ta. Amok ana im-imas tilakok. No kasta nga, Rod. Awan ti rumba nga pagdanagam, bakit? Abda ka gaya mandig na. May buska di tilakom. Wan tatang, ginatang da tita construction site ti daduma. Ay lawaw. Mayat ano kasta anak ko. Wan nga ron tatang. Namok lang nga ado tigatangan da. Ninayunak ko mati impa-deliver ko. Nayunam tawin ton sumarunaw anak ko. Awagak to ni manang inton madamdama. Tapno adwan naman tilotwan na. Ang kita, ama. Amang ano, masalaw na ka ni Yolanda dito dalan. Kat apaan na ka. Apay ko mga apaan nak ngay tatang. Amang ano panunutan na akong kompetensya, Kinapudno na. Nasalaw ko di tadalan itay tatang. Anyang itim paganaking ka. Awan mat. Sinaludsud na lang. Noanya tilak lakok. Nasaya at madngarog no kasta. Maday, timakyap apa, anak ko. Ang mga noy may nakamatlinak kwan day jay adig na Mari Sharon. Saan mat nga imimay, Mari Yolanda? Ay, mangilakla ko mat gaya man, Mare. Wan. Talaga nga agtutulad day jay a tao, Mare. Ay, nawaw. Tuladan na matamin na makita na. Na-inspire siguro kan ka, Amare. Iso ana panunot na mat ti aglako. Amok akayat naklang akumpetensyahan day jay a tao. Malas na ta sa anak apaatiw kan kwa na, Mare. Ay, unay kan, Mare. Kasta talaga ti negosyo. At dadagiti ka kompetensya ama ko na. Nagado ang mabalin na nga ilako. Tamakmakan pa ilaang ti pinili na. Una, tanalaklakapiman ang mailako ti makmakan dito'y lugar tayo, Mare. Ay sana mabalin ti kastoy ang mapaspasamak, Mare. Jak ipalubos nga agawan na dagiti customer ko. Masapak ang mangisursur ita, Fidel lakay. Awan pa'y matalas sa isbakay. Masapul ang masapaak. Tama nga noon, una anak mananday dya adig na kadagiti customer ko. Sika, hindi mo bakit? Isumat ti paglaingan day dya tao. Timang kompetensya. Ti kung na siguro agpaaba ka. Saan man siguro kasta ti kapanunutan na bakit? Ang mga nusika lang dagpampanunot iti dakes. Ay na, Fidel. Amok ti ugali dagiti tattao akas kanidig na. Panagrup-ro panalaangan, madlawan. Saan matabawal no kaya't namutag negosyo bakit? Imbis ati garaw na ti bambantayam. Agpanunod ka kide, iti nasaya at awagas. Tapno saan ka amawanan iti customer. Ay, siyak pa'y ti ko namlakay. Addan na panunot kong aramidag. Para makita. Adaak man na, nanawena. Nakasapsapa ka mo, Yolanda. Ay, kawan na. Tapno sa anak amaunaan. Ha? Amoyo mat nga da ka kompetensya. Nidig na ka day. Ay, wala na. Nidig na nga agtutulad iti diskarte. Saan mo't adakes no kayat na mo't aglako, Yolanda?
Anya nga itilakom ita. Agpili ka latta iti kayat mo, nana. Ay nawaw, napudot paisi ka. Wen ata kalutluto lang dayta, nana. Makasigurado ka saan anabangles dagiti lakok. Ay nawaw. Saan akas kinidig na nga agang angkat laang itilako na, nana. Iso asaan tayo asigurado fresh dagiti lako na. Mayat ti ginatang ko kunkwa na iday. Anyat ammom, no istak gayam day jay, nana. Sa maysa, saan nga iso tinangiluto. Kasano nga rod makasigurado ka fresh ken nadalos tilako na, nana. Ada ka may sa a customer na nagreklamo kanyak. Nabangles ka no ti ginatang na iti dayjadig na. Iso ada kayo, nana, agpanunot kayo iti maminribo, sakbay agumatang kayo kenkwana. Tiko na kat ni manang nakanaw tinaggapuan ti laklako na. Patpatyamat kit saan mo matanakita, nana. Agar aramid kamot piman iti istorya, Mari Yolanda. Shh! Ay, kontrolam tangiwat mo, Amari Sharon. Ang mga no adda makangagkan ka. Saan anasaya at nga aramid ti may saan negosyante ti kasta, Mare? Ay, namare. Nalakalaang arasunan dayta. Ibagakla ang anangag ko kadagiti customer na. Then, malpas adagos, ti saritaan. Kaasimot di tao numapan mo istoryaan anabangles tila ko na, Mare. Basol na matlaang, mare. Ay nawaw, tabasol na pa ay, Mare. Ay, kabasol na ah. Apay nga may nakumkompetensyaan na. Uray anya pa'y tinegosyo, Mare. Adda talaga ti kakompetensyam. Imbes adadaalam ni Digna. Pagsaritaan nyo kit di, no anya ti ilako ti tunggal maysa. Tapno saan nga agpada ti ilako yo. Ay, saan na nakasapulan, mare? Saan ko akabutang dadya adig na? Di oray man tuladan na amin, alakok. No kasta nga rod, Mare. Apay amasapol nga yaramidam iti inuulbud nga istorya. Naimbag man, tay may kamanon, Digna. Anya tigatangam, nanawena? Tisigod aga-gatangakan ka, abalasang ka. Ay, mayat daytoy, nana. Napudot pa'y laang, takay dil-deliver ni manang ko. Amom ka day, nga is-istoryaan ni Yolanda na bangles ka no tilakaw. Iso ka na tindanon ti customer mo kenkwana. Ay, no, wow. Asino ka na customer, nana? Di na kamat no asinaw. Saan mo't anabang listilako? Tari naman nakpay, sakbay arimwarak anaglako, nana. Sa maysa, kalutluto laang ni manang ko. Talaga siguro nga dati sakit tinakam na ka, Digna. Umay ka man lakwan, manang Sharon. Anya tilakom, Digna. Mabit lang tayo pakitakin ka, manang. Ay nawaw, kasla na imas ha. Kalutluto laang dayta, manang. Alaman, lakwan nak iti dua asupot. Agyaman naklaunay. Adamot gayam lakom aputo. Mapan mo lakwan ni Manang Sabel di tabangir abalay. Idi pa'y ngagbirbirok dayjay iti puto. Ay, wen manang, mapanak inton madamdama. Ay, adaman damagag kan kadigna. Anya dayta? Pagapgapuan ngay dagiti lakom. Inluto ni manang ko. Ada nga min negosyo na iti sentro. Iso nga agpadpa-deliver akmat iti ilakok ditoy. No kastagayam, ni Manang mo mismo ti supplier mo. Wen manang, iso ama kasigurado kayo fresh ken nadalos ti lakok. Anya tilakom, Digna ading kaw. Ado a klase manong Fidel. Kita man, ang mga noat na ti magustuak. Ay, wen manong, agpili kayo lata. Naggapon nga dagitoy lakom ading kaw. Ay,
Ni manang ko ti supplier ko, manong. Iso da mismo ti mga aramid. Iso makasigurado kayo asaan anabang lisda kita, manong. Halaman nga ro, dadeng. Ikan nakiti upat asupaw. Taramanan mi mamay tilakom. Anya ti kayat asawan da ito'y Fidel? Para keng kata kita bakit, meriendam. Ay, nawaw. Gimatang ka kadi iti dayjay atig na? Wan bakit, rin naman itay kat na imas magpimantila ko na. Traidor kamat nga asawa? Ay nawaw, gimatang aklaang itila ko na. Traidor adagusan. Ammo mat nga dalakok. Apay gimatang kapailaang iti dayjay a babae. Sa bali matila ko ni Tigna bakit. Uray pay! Saan man anasaya at ti kasta ka panunutan ti may saan negosyante bakit. Iso nga bayam lata ka ting. Ay nawaw. At damagan tinabati tilakom at champurado ken binatog Yolanda bakit. Saan nga rod anaibos lakay? Awanan, manmanulaang ti customer ko. Marurudak iti dayja at digna. Ag-agawan na ti customer ko. Uray dagiti customer ko dita construction site. Awanan, customer na matan. Day takot ngamin bakit. Basol na, no apay amaluglugi akita. Tas sa bali pa atao ti pabasulam. Katpud numat, kumkumpitin siya ang nakmat nga men. Saan na day ti makagapo bakit. Asino kumapay ti dadduma, kat isula ang matiag tutulad dito'y lugar tayaw. Basol mo matlaeng, no apay aman mano ti gumatgatang kin ka, Yolanda. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti panangilakom, awanen taday tansameten mangpadpadakas kin digna ti aramidam. Anya? Saan kan samutan anang isursor, Mari Yolanda? Apay nga tamari siya ron. Di anya, Mari. Saan ka maawatan? Uray anya ti aramidag. Saan latta amaawanan iti customer da dya adigna? Anya? Siya paikit din ti malugi. Isumit lagayam asaan ka anang ilako ita, Mari. Naskag ama ka panuno takitiwagas. Tapno sardengan da dya adigna ti panagilako na. Sipud inrugi na day tatrabaho. Manmanulaang ang dagiti gumatgatang kanya. No siyak ti ka, ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo, Mari. Saan adagita ka kompetensyam ti bambantayam. Tano kasta ti aramidam, ay awan Sika ti maawanan iti customer, Mari. Awanan, malugi da tao no kastoya kanayon. Ne, napudo manen ti ulom Yolanda bakit. Wana, ta saan matan nga agsubli ti puunan. Kunak tumo nga mingking ka, nga ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo. San adag iti kakompetensyam ti bambantayam. Ay, hagpada kayo kan ni Kumari Sharon. Kasta kanayon ti sangkay bagana. Una tay sumot ti kasayaatan nga aramidam. No saan ko mga agtutulad day dya adigna, awan ko matikas to'y aparikot ko ita. Nukas ta ti kapanunutam, talaga malugi ka bakit? San akas ta ti mindset ti may sa negosyante? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan. Okay lang amalugi Fidel? Apo, san akas ta ti kahit ko asawon bakit? Ti kanyak laeng, kat tinegosyo mo kumati ayan ti atensyon mo. Si kamat lang tinangibaga anaim-imas tilakom ngam itilako ni Digna. Isungawan turumba nga pagdanagam. Saan amasapol nga agaramid ka iti inuulbod nga istorya. Tas si kanto ti madadael iti imatang dagiti customer mo. Nawatam. Ninsamot Yolanda ti sumungad Digna anak ko. Ha? Isumat nga agpaiso, tata. Kita ang mga numay nakapaan. Nadamag ko dagiti pamadpatakas na king ka. Adamatan kan ko na apaan natang. Basta siyak, nadalos ti konsensya. Kanya nga tatiw may ibagadata tao. Urayan tayo atatang. Ang mga no pagsayaan, tanti umay na ibaga. Barang
Talaga ang makaungetak no may laang tapno apaan na ka. Ay, kalpasan tinaramid na panang dadalkin ka. Napusko pa lang tiro pa nagpakita nito. Sana Ay. bali, ta sa anak mo't nga apektado, tatang. Adalat tamat customer ko. Imayak, tada ko man napatag nga ibagakan ka, digna. O, anya day tama ng Yolanda. Kwa, i-schedule ta ko man, anya tila ko tunggal may sa kadata. Tano, saan tangagpadpada iti ila ko? Pagbalinan talatan a rotation, no kayat mo Ha? Wanyag pa'y sumanang. Mayat day ta na panunot mo. Agtinulong ta para matlang iti pagsayaatan ta. Ay, agyaman ak ano kasta ading ko. Ay, sanak ka di akagura? Ni, apay ko maaguraan ka manang. Imposible, asanda nga indanon kan ka, dagiti pamadakas ko. Amok ti may papaniti day taba nagmanang. Saan ko lang ngayon kaskaso, ta sayang lang ti oras. Imbes amapanak makiap-apa, agla ko akit di tay subay aganan siya. Ay na, agyaman naklaunay ading ko Amok akamalik day jay. Ang bayam, santon maulit ading ko. Siyak matlaang ti agmamalas iti kasjay nga aramid ko. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti negosyom tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda na discover ko, Mari Vicky. Anya maninday ta na discover mo, Mariberna. Pagkwartaan, kumare. Nakitak man iti binuyak ablag dagiti sikat, mare. Anya ngay mo day ta pagkwartaan, Mare. Ay, scatter, mare. Jak amo no nang nangagmaon. Ay, wan, Mare. Makitkitak mo't laang kadagiti mabuybuyak. Ado kanumot ti bimak nang gapo iti daytoy nga scatter, mare. Kasano aya day ta, Mare? Ay, basa po lang ti puunan, mare. No kayat mo akit isuro ka. Ay, wan man, Mare. Di ka madanagan, tanalakalaang mat, no at dalakit puunam. Kan agtugtugaw ka laang. Saan ka mainitan, kan saan ka mabanog. Padasan taman mat nga rod, Mare. Amangan no makatsamba tamat. Ay nawaw, awan mo tinaluto amakan. Vicky bakit? Ay, wan. Nalipatak mo't ting tinagluto lakay. Ang mamot ang nagkapuak iti bangkag ta. Ano sampay laang ti mangiprito iti itlog? Anya? No di ka makauray, mangiprito ka iti itlog. Ado mo ti itlog di ta, di uray mano ti sidaang.
Ta cellphone mo ngamin ti dumdumugam. Ay nalakay saan nga amin katrumbang apakibyangam. Saan mo tadakas nog cellphone ka? Ngam kita ang kumamat abakay. Aramidem pa'y nagiti responsibilidad mo. Sakbay nga ag cellphone ka. Among baldo, dadaulam man ti diskarte. Anya? Oh, si Kamat Gaya, Mari Vicky. Maki-standbayak man pa'y dito ayan mo, Mari Berna. Ay, awan parikot iti dayta. Agtugaw ka, Mare. Agyaman nak Mari Berna. Kumusta nga iti panagayayam mo iti iskater, Mare? Nangabak ka kadimot lang. Awan pa'y nga rod, Mari. Sika nga eh. Ay, katadamat basit pangahabak ko, Mare. Ay, naimbag ka pa'y, Mari. Isumanan ti pagpuhunak, Mare. Itayak manan tapno agdoble. Siyak mo't nga ta, Mari. Kaano nga tamot ang mga baka? Gagangay na, takay rugrugim lang, Mare. Agswerte kanto ka di. Sa bagay, Mari. Adan tumot siguro. Una kan, Berna. Apay man ang tatang. Suwam met ti sugal ti kumalim. Pagkwartaan nga rod jay tatang. Wan angem sugal met. Ngam pagkwartaan latta tatang. Anya ti amo tayo ngay. Ang mga no ada swerte ni Mari Vicky ti day tanga iskater tatang. Kita man. Naadak sa amat ten. Tilangan cellphone na ti ante atensyon na. Ay makapaadik nga agpaiso tatang. Ngam di bali agbungan to ka di. Anyan tulangan ti panunutin ni Barto. Numamuan na ti kasta alamida ta asawa na. Imbes atulungan na nila kayo na ibangkag ta. Desisyon mat ti kumarik day tatang. Saan ko mat apinilit? Past time laing kumanait ka nga skatel. Ngam saan tagmalmalim met wagay ayam kayo. Ay, kasta talaga tatang. Naskan nga agsakripisyo kami. Ay, ya. Apa nagitibangkag, Vicky bakit? O sige, agan-anad ka. Saan nakatulungan? Busy ak, adda ti aramidak itang. Dahil cellphone mula ka na yung tig-igga, ma'am. Gagangay na ah. Kung saan ka nga rin asumuraw? Saan ka pilitan? Yung ibatik ti bayad ti utang ko kininana Rosana. Itid mo tuking kwa na no umay. Mano ti utang mo kan kwa na lakay? 2,400. Bagi kon ti sukli asa nga gasot alakay, adalaang ti pangusara. Ay, apo. Kita manan. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kwarta? Taang mga numapukaw. Un ka di lakay, di ka madanagan. Sika, ti lumabas iti paraangan, Vicky anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Kumari Berna nanang. Ay nawaw. Kanayon kan sama iti ayan ti kumaren. Kasta talaga nanang. Awan mo't lang ti kadwak ijay balay. Tanapan ni Baldo ijay bangkang. Ay, awan ti nagdumaan yung agkumaray. Day ta nga iskater, ti adda iti utak yaw. Kasanoan na amuan nyo ti may papan iti day tanga iskater nanang. Ay, no iso ti pagsasaritaan da dita waiting shed, idi na minsan na limabasa. Pagkwartaan mo't lang day jay nanang. Kahit, ada ka di laang income mau, iti day ta nga iskater, anak kaw. Adda mo't basit nanang. Ay, kita ang mga no dakdakkel pa iti kwarta nga isugsugal mau, ngam ti pangabak mo anak kaw. Nariga, ti may lumlum iti utang. Ay nawaw, nangalaam iti 2.5 mo, Mare. Bayad ti utang ni Baldo ken Nana Rosana, Mare. Anya? Utangag pay laang, Mare. Isugal ko tapno agdoble. Ay, wen Mare. Ang mga no ag-triple pa ikit day. Sapay la kumaa, Mare Berna. Ay, saan talata ang mapukawan itinamnama, Mare? Addan tulata, Alaman nga rod, Mare. Mangisend ka iti Gcash ko tapno makapagay ayam mananda tao. Di mo pigsaan, Mare. Ah, apay ka di, Mare. Addan ni tatang dita kusina. Ang mga numangag na. Sirmunan na tumanan numakapanaw ka, Mare.
Bukid din wa sino ti ang tuk-tuk-tuk karabin. Si kamagayam baldaw. Anda ka din ni Vicky dito'y nanang. Awamat. Saan ka di pa yan nagawad? Awan mo't anadano na kidyan balay itay. Nukas ta. Saan pa yan nagawad? Saan pa yan nanang? Kunak no dito'y tinapanan na. Ada siguro iti ayan ni kumari na. Isumati ko na apapanan na idiag sa palimbabas. Amagan no nagmalmalam damanaan anagay ayam iti day tanga scatter. Scatter! Jay man online asugal anak kaw. Ano kasta? Agsugsugal gayam ni Vicky? Word. Ay, jakman ambo ka na kita nga kumare. Naadik damitan iti scatter. Grabe, Enber na anak ko. Saan ka di pang agawin ni Vicky? Ay, may mayat ka no dito itanapig sa ti signal tatang. Kaya't nati makabawi iti scatter tanaabak itay aldaw. When angem Rabi imeten. Di ka madanagan ta saan naabuludan ti flashlight mo tatang. Addain nala na flashlight na. Iso ti pagsilaw na nga agawid. It's saan akasta ti kayat ko asawen? Idiritsuyo nga min Anyat amok ngay. Saan kumot amabasa no anyat yadda iti kapanunutan niyo. Amangan ko no sapulin nila kay na. Ay nawaw. Anya ter aramidem dito'y balay da kumari Bernabal dulakay. Umay kasukunan Ay nawaw, saan ang masapul asukunan na? Amok ti pagawida. Rabiing, awan mo ti ko ng mga gawid ka. Kit-kita abisi kami kan kumari. Busy kayong agsugsugal Na, di ka agungot Asino ti saan ang makaungat iti kastangan aramidam Vicky? Isugayam akanayon at isilfon mo tig-iggamam. Netagam agsugsugal tar aramidam. Kat pagkwartaan mo ti pakakumkumikumak lakay. Panagkunam ka ti, kat nasaya day tangar aramidam. Urayom laang baldo. Siyak laang ti mga bak gumatangak iti four wheels mo. Manmanulaeng ti mga abak iti kakasta sugal, tapno ibagakin ka, Vicky. Alabusan deta kinaadik mo iti sugal, Vicky. Basit laangan baldo, mga bakak tumo. Ay nawa, kaanon to? Manong aldaw nga gay ayam ka iti scatter, ngam awan pa'y mo't ti makita akwartam. Aguray ka ngamin Agraman nagyan ti alkansyam, nairaman pa yan. Di bali ata alkansyak mo't dayjay, kwartak mo't. Una, ngam di ka kadi masayangan. Agsubling tumo ilaang no mga bakak. Ang mga no triple pa'y tagsuble. Ang mga nulay ti scatter, ti mangilumlumkin ka iti utang, bakit? Ti sungaganad ka. Ay nawaw. Si kalaang manan ti mapan iti bangkag baldaw. Ni Vicky ngay. Sabi dyan pala, nanang. Ay na. Di nakapayan matulungan iti trabahom. Busy. Iso asaan na ka matulungan, nanang. No dagduma, di na pa yun masango tagluto. No pilitik mo, iso ti pagapaan mi. Ay una yan day tatao. Namnamaan lang amin ang mga bak iti dayta nga scatter, nanang. No addat ibagak, sumungbat. Ikalintigan a pagkwartaan ka numalaan dayta nga scatter. Wen pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam sigurado ka day ang mga bak. Dayta ti saan na mapanunot, nanang. Agraman nagyan talkansana na isugal na mulangan. Anya! Di mo mat impakaam mo nga umay kagayam nanang. Apaya di mo tulungan nila kay mo nga agtrabaho iti bangkagyaw, Vicky anak kaw. Adda sa bali at trabahok ita nanang. Scatter manan. No mga bakak iti scatter, agpatakderak to iti mansyon tayo nanang. Mansyon mga ibagbagam dita. At bakit tinabuyak? Dadakkel ti pangabak da nanang. Ay pangaasim isardeng monday tanga scatter. Ay, sana mabalin nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan pa'y anagsubli dagiti naabak kanyak nanang? Sa anak asumardang aging ga ang mga bakak. Oh, makitam dayta?
Naabak ka mat gaya man, ngam di ka pa'y laagnakam. Kastoy kanuma no damo nanang. Anos laang ti kasapulan. Ay, awanan. Talaga naadik kan. No di ka pa'y laagnakam, daytan nga iskater ti mangilumlum ken ka iti utang. Hindi. Apa yun? Berna. Di ka matan matagtagal iti ta. Awanan, tatang. Anya ti awanen. Awanan. Naibusan ti kwarta. Di ko nam kanyak at adda ti inakam mo iti dita nga scatter. Jak mat impagarup ama-ama kak tatang. No amok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ko kuman nga insugalamin na kwarta? Scatter pa mo. Di mo namnamain nga agsubli pa ti kwarta manaabak, Berna. Mabagtitak no kastoy lang, tatang. Hindi pa nga ibagbagten ka. Adi mo una data nga scatter. Anya nga ita, ta naabak ka. Back to zero manin Hey, agtrabaho ka ba rin, tinadagsen. Awanan ti maramidan no kastoy ti gasat, tatang. Ay, gasat nga. Lawlawatim dita. Ni Vicky agayim mo. Ang mga nunaabak, met. Ang mga kulak no, agpalpalikot, met. Jak pa'y nakasarita ni Mari Vicky, tatang. Nasakit launa yan ti ulok amang pampanunot iti kwartaan na abak kanyak, tatang. Ay, naulay agbabawi ka. Sa anin nga agsubli te kwartam. Pag nakmam data, taintun maminsan. Dumngeg kamit ano adati maibaga kay ka. Nalawag ka di Berna. Naimbagla nga tanaranaan ka dito'y dalan baldaw. Anyo ti masapol mo na Rosana? Singir ko matibayad ti utang mao. Sa anak nga minaw anapan iti ayan nyo iti tama ditirik na. No kasta? Saan nyo pa'y gayam alaala? Saan pa'y? Iso a planok ti mapan iti ayan nyo ita. Taka sa pulak day di a kwarta. Ay, nawa. Adda ka di parikot baldaw. Una yan ni Vicky. Apay ni Vicky. Ang mga no sugal na ti ibayad ko kumakata kayo. No kasta. Awan pa'y ti maitad mo ita baldaw. Pasensya kayo nana. Yung awan nga minti iniggamak ako rata ita. Kasaritak pa yung umunat asawak man. Mapanak tumutla dagos itayan yun no kasano. Asap ko ba taka sa pulak mo ti kwarta baldaw. Migay, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan ta, baldo lakay. Nangipanamit ti kwarta ako nak nga ibayad mo kini Nana Rosana. Ay, kuwala kay. Intad ko matkan kuha na. Ay nawaw, di ka agul-olbot na kasarita ni Nana Rosana. Saan ka kanumang ay may itiday jangal daw? Di ka agungot ala kay. Sa dino tinangipanamit ti kwarta ko na. Di mo ibaga nga insukal mo. Kinapod no na. Intayak iti scatter lakay. Anya, 2,500 day bigay. Kaya't ko lang mat ngagdubli ti ibayad mo kung maiti utang mo lakay. Diyak mat impagarup amaaba ka. Agpampanurot ka kanibiki. Sa dinong rut ita ti pangalaan ta iti ibayad ta kini Nana Rosana. Kat kasapulan na dya kwarta piman. Ay, ada na panunot ko lakay. Bumuludak kan Mariber na. Sigurado nga dati kwarta na dayjay. Siguradong lang at ti mabulot mo ta. Nakababan kini Nana Rosana. Bumuludak ko mapay iti 2.5 mo, Mariber na. Ay, pasensya kan Mari Vicky. Ngam awan kwartak ita. Pulos nga awan na bati, tanaabak iti scatter. Anya? Day tatipod do Mari. Iso ti pagparpari ko tak ita. Dakdakkel ti intayak ngam ti pangabak ko Mari. Talaga alugi. Ay, kasano pa yan day tamari? Sika ngay, kumusta ngay mati panagayayam mo iti scatter? Naibus mo ti 2.5 abayad ko mati utang. Ngamjak pa'y pulos na padasan ti mga bakmaray. Ay, agpada tangarod ano kasta Mari?
Asino ngay nga ta ti pagbuludak iti kwarta ita. Sapay kasapulan ka nun ni Nana Rosana day jay. Pasensya kan amari, saan ka matulungan? Tauray siyak awanan kwartak. Ay, nairaman ka pa ikit din. No saan ko mga insurukan ka? Siyak kumala ang tagparikot ita. At damot lang ang ti basol kumare. Siyakmat lang ang ti makagapong. No apay ngagparparikutak mo't ita. Pasensya kayon, Nana Rosana. Ngam insugal ni bakit ko ti bayad ko matiutang ko. Pinadas na tinagdiskitar itay. Ngam awan mo tinadiskitar na, Nana. Dukas ta nga raw. Por diya aklatan ni bakit mo. Ta itrabahuan na ti 2-5 nga utang mo. Ewan, mabalin, Nana. Tapno agda ti pagnakman na. Barang maanusan na ah. Ano sa na? Asino nga min tinangibag nga itayan iti scatter ti bayad kumakala kayo? Ibagamtukan ko na. Masapang nga umay ijay balay inton bigat. Una na, agyaman akmanan ta maawatan na ka. Awan ti maramida akbal daw. Saan mo ta mabalay na pabasulan ka? Tati asawang magtinangisugal iti kwarta. Kumusta Bigay? Anya tinaramid yo kin ni Nana Rosana. Nagadula kay. Makabannog. Nakapudpudot pa'y. Aganos ka? At dapay tinabati nga itrabahwam iti upat nga aldaw. Kas na jakon ka ba ulan lakay? Ulitek manan. Aganos ka ta darasudos kanto mga main. Asino tinang ibaga amapan mo isugal ti kwarta nga inted ko. Namnamaak nga rod nga agdoble no itayak iti scatter. Ngam saan mo't gayam. No pinagpampanunutam ko saya, di saan ka ko amainitan, wano mapudutan ita. Alia, iskata po mo. Saanan ang maulit lakay? Talaga saanan, tawan mo ti tayam. Hinton maminsan, saan adin na darasudos nga bain. Timbangan nyo mo, imbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Ado mo nga minti mabuybuyak abimak ng itiday ta nga scatter lakay. Among nga rod, nupod numutlaang dagiti pakita ta, kat saan mo idang ammo iti personal. Sa maysa, saan nga amin kat swerte, no maipapan iti kakastasugal. Anya ka na ya. Sa dino ti papa na Mari Bike. Iti ayanda na Rosana, Mari Berna. Itrabahwak ti utang asaan ko ang nabayadan. Ay, uray siyak mat Mari. Mapanak makipurdiya di tamyanan. No kasta, insardeng mon ti agay ayam iti scatter, Maray. Aywan Mari. Naibusan ti urnong ko gapoy ti day ta sugal-sugal. Husto tinakuna nila kay Maray. Saan nga amin kat swerte no may papan iti sugal. Ay napasensya ka na Mari. Nairaman ka pa'y kitdi. Kunak no day ta nga scatter timang pabak ng kadata. Ngamsan mo't gayam. At damot lang ang tibasol ko, Maray. Ang anya nga ay kat nalpasan ti amin. Saan mat amabalin ang maisubli. Pagadalan talatnan ti kastoy anapasamak, Maray. Ay, nawaw! Saan nga amin ang mabuybuya tayo kat pudno? Isong agpanunod tayo kuma iti maminribo. Timbangan tayo anasaya at dagiti banbanag, sakbay nga agdesisyon tayo. Tapno saan amasayang, ti kwarta tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliw
Dua, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At dan samot na dagsan a parikot mo, Nora. Wen nga rod manang Carmen, nagado ababayadan, kat awan mo ti makukwarta. Naimbag kan ka taad da ti ukay-ukay business mo manang. Ibagam laeng, no kayat mo mati ag negosyo, Nora, tapautangan ka. Ay nawaw, pautangan nak manang. Anya ti kayat mo nga ilakaw, sapatos, bag, uno, badaw. Bag kumano adda manang. Mala, ibagak to iti supplier ko, tanayunan na iti may sa asako ti i-deliver na. Bayadam tumat no may lakom. Sagmano ti may sasako. 2.5 laeng dayjay. Jak laeng masigurado no mano a piraso ti maalam. Tas sealed dayjay. Saan ko ang mabalin alukatan? Alaman nga rod manang, pautangan naktap no addaman met ti pangrugya. Apay nga itaka lang nura bakag. Asin laang matigatangam, yung nakabaybayag ka. Di magasak ngamin iti ayan ni manang Carmen lakay. Anya man ang tinagsaritaan niya. Pautangan na kano lakay. Ay nawaw, imutang ka man. Ukay-ukay ti inutang ko lakay. Ipadas ko man mat. No kasta, agni uso ka ba? Ipadas ko kuna nga road. Amangan no isumot ti linya. Amom nga raw. Saan tay amaamuan no saan ko nga ipadas lakay. Agpakada akon manang Carmen. Anusam nga orayon ti bayad ko iti sapatos a ginatang kuwan. Sikakit di met sabet. Makaurayak met. Amok ang mapagtalkan ka tao. Sige manang, mapanakon. Ay, babit man gayam sabet. Ha? Ada ka di pa ibagam manang? Amangan kit dinudumagas ka iti ayan danora. Ay, wan! Dagasak ti binulod da agabyon mi manang. Pakibagam tuman ken kwa na asimmang peten ti ukay-ukay a bags nga order na. Umay naalaan no saan abisi. Saan ko ama i-text? Tanayra na nag-expire ti load ko. No kasta. Agla ko ba't iti ukay-ukay ni Marinora manang? Wen, sabet. Ipadas na kanumad. Oy, Marinora! Mari! Ada ka di? Paumayan mare. Oh, adto yung tigabyon nyo abinulod mi mare. Agyaman nak, Mare. Ay, simbang pat ka no ti order mo nga ukay-ukay abag, Mare. Mapan mo ka no alaan no saan ka busy ko na ni Manang Carmen. Sige mare, ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Lakwan nak tumamat, Mare. Ay kat umay kalat na taagpili ka no saan ka abisi mare. Adaman pa'y ti pangibaonak ken ka, Victor Lakay. Ay nawaw, sa dino man ay. Mapan ka man pa'y iti ayan ni Manang Carmen. Idiritsyom ngamin abakat saan kat aday taado apasikot-sikot. Abay, anya taramita ki dyan ni Carmen. Simmangpet ka no ti order ko nga ukay-ukay. Mapan mo man alaan. Madamdaman to bakit? Adda ka di aramidam. Ako magiday. Awan mo't lagayam. Apay-pay laang adi mo mapan alaan. Uunin. Maparay. Kas na ata ni rumabiing. Ada ka di papanam, tatang. Awan matkiday, Carmen, anak ka. No umay ni Nora, ita di yung aro dyan nakasako iti green kan kwa na, tatang.
Anya day jay aya. Bagdagi jay, tatang. Ginatang na king ka. Saan? Sealed nga bill dagi jay, tatang. Saan pa'y analukatan? Ilako na kano. Manugarod ti singirik king kuana. Saan nyo pa'y asingiran, tatang? Tasyak tinang ipautang kan kwa na. Da kamintun ti agsarita no mailako na. Manang Carmen! Manang! Oh, ni Carmen Victor. At dati na panan na. Umay ko kumaalaan ti order ni bakit ko, tatari ko. Ang mga no adat imbilin na ti anak yaw. Naitakulay green anak kasako ita si dagtiri daw baraw. Isumot ti inbilin na nga itid ko kininura. Agyaman aklaw na tata. Sumrag ka pa'y atag kapi ta, Victor. Saan yan, tata? Kalkalpas ko pa'y laan. Sumrag ka ki day. Naimas ti kapi mi ditaw. Ang mga noong tanak ni bakit ko, tata, numarabyanak. Ay nawaw, di bali atak kapi mo ti makagapo baraw. Saan nga arak? Anya mo tantoy intad ni Manang Carmen. Anya ka di ti parekot, Nora, bakit? Kasano ang mailakok daytoy? Adamot ti dadaal ti daduma. Ay kapilyam, bakit? Tinakita nga aramida ni Manang Carmen, kat labaan na pa'y amin. No dati nadadaal, kat mabalin ama repair. I-repair naman. Oh, siyak pa ikit di ti banbanugan na nga aglaba. Ay nawaw. Kasta talaga tagnegosyo, bakit? Naskan na diskarte ka. Kitneng, kita mayat mo ti daduma abag. Presentable. Naskan lang ang malabaan, tamadlaw na istak. Ay, isublik laangan kan Manang Carmen inton bigat. Apay nga isublim nga ikatlino katam pimanan. Anyat amok nga ang mga no pinilyan na gayam ti intad na kanya. Kit no silb mat piman ti sako itay naalak bakit? Kan kas nakunak itayan. Adumat ti mayat. Maila ko pa'y lang dagita. Ay, saanan? Isublik to laangan inton bigat. Ang mga numalugi akpay. Imay kadiin nala ni Nora ti order na abag, tatang. Nilakay na ti imbaw na itay Carmen anak ko. Nasayat mo't nga rudno kasta, tatang. Tapno makapagrugi matan. Kunak man no di mong kayo tagpautang anak ko. Apay ang pinautangam ni Nora. Masyanak mo't nga min, tatang. Barang may lako na amin, Ano at dati gagay ken diskarte na anak ko. At damat siguro, tatang. Nakita na mo't no niya ti aramida kadagiti ukay-ukay alakok, tatang. Imposible mo't saan pa'y laang anak kaadal ni Nora. Oh, naimbagabigat mo, Mari Nora. Ni, nakasapsapa kamot nga imay, Mare Isabel. Ayan nga itila akong abag, Mare. Agpili ako, ma. Ay, saan kon nga ila ko, Mare? Ha? Mausar mo amin dagi jay aya, Mare. Saan ko nga ila ko ta isublik kan Manang Carmen inton madamdama? Ay nawaw, apay nga isublim, Mare. Una, tadamot ti dadaal ti daduma. Inpadas mo alabaan, Mare. Ang mga numabalin pa yung madiskar dyan. Iso tinakita nga aramida ni Mari Carmen. Ay saanan, Mare Sabet? Ang mga no pinilyan lang ni Manang Carmen ti intad na kanya. Iso apangit mat amin. Kitaag man, Mare. Ay saanan, Mare Sabet? No imbagak apangit. Pangit at talaga, Mare. Saan ang masapul akitaang? Anyagar aramidam, Victor Lakay. Apay mo't nga inwaram tilinaon day taas ako. At damag pang lalaki bakit? Kita ang napili ka bag. Mayat ang mausar. No at dati pagpasintruan. Ay sus, ay nawaw. Isublim day ta, Victor. Priswam kid day tagatangat. Uray gatangam day ta, lugi aklat na. Kit no nagmamaya mo tinatsambahan bakit? Masapo lang ang mailaba. Tinagduma. Punasam langan. Saklatan timang reperiti sipor ang natataal. Ay saanan? Marigata naktukit di amang ilako. Amangan no awan ti gumatang. Isopay kit di apakabanban no ganday ta. Daya mo tag negosyo ang nakasadsadot bakit? Dakkel alugi no saan amagatang dagita lakay.
mayak ta umay ko isubli to'y ukay-ukay kan ka manang Carmen. Ay nawaw, apay nga isublim Nora. Nagpapangit mo ti karga na. Na, ay saan ang mabalin nga isublim? Talino katamatan. Saan ang mabalin nga isubli iti supplier ko? Luklukon nyo lang ang titatao iti kastang aramidan nyo. Di ka agsawa kasta, Nora. Saan ko ang maaramid ti mangloko iti padak a tao? Amangan mat no sino katamtin na ikarga iti dayto asako. Ay nawaw, kas makita mo't Nora. Sealed day taasim mangpatkan ka. Ay basta, isublik daytoy. Saan kon nga alaon? Apay matakas ta, Nora. Ipadas mo a diskartyan Mayat mat tinaalak. No alaag daytoy, sigurado adakkel ti lugik. Iso nga isublit laangan manang. Anya? Talaga gayam nga insubli ni Mari Nora ti ukay-ukay nga inalanakan ka manang Carmen? Ay, once a Beth. Amangan kanuno saan amagatang. Siyak man ti pangipautangan manang? Kayat mo ka di, Sabeth? When ano ipautang mo? Naskan lang nga diskartyam ti daduma. Di daduma, basura. Talaga akasta ti ukay-ukay. Saan amaliklikan nga damay na yun amadi? Okay laang, manang. 2-5 laang mat. Sika, no kayat mo nga laan, Sabeth. Masapul laang nga ilabam. Tapno mayat tibuya na no i-display. Wen manang, makitkitak ti aramidam. Isumat at ti aramidag. Mala, sa tanton pagsaritaan ti bayad na no may lako mon. Ay na, agyaman aklaon ay manang Carmen. Barang may lakok amin Sa dino ti papanam, Victor Lakay. Mapana kita yan ni Manang Carmen. Insublim magaya man dagiti nakasako abang. Apay, kayat mo ti gumatang iti daan. Mayat day dyan no mailaba bakit? Sika mapan ka, numapan ka. Kunak tumat ngamin at di mo isublit agatangag ti duma. Ado ti mabalin a paggatangan dita, brand new pay. Saan mo't nga amin a brand new kat natibker? Makaammo ka man laangan, Victor. Ado nga ammo. Magustuak launay ti disenyo day dyan abag. Iso amapan ko man alaan. Sayang mait no alaan ti duma. Ayan tibag na insubli ni bakit ko kin kamanang. Inala ni Sabeth, Victor, apay? Ginatang na? Inutang na. Ipadas na kanu nga ilako. Apay ka de? At dangamin ti kursunadak abag ijagat. Mapan kay ti ayanda Sabeth. Sigurado ang madama alablabaan nan. Kaalala na laang itay. No apay ngamin asadutan ni bakit ko ti aglabaya. Talaga siguro asaan na aling niya ti agnegosyo iti ukay-ukay. Brand nyo siguro ati kayat na ngayla ko. Tay panglakan, tadi namat kayat ti dumiskarte. Toy camouflage ka di abang, tidakdak kamatam pare Victor? Wan, Ay, kay lablabak laang itay. San pa'y anamagaan pare? i-reserve mo man. Ta para kanya. Ay, sika ano kayat mo nga laan pare? Sikanton ti mangibilag. Manunga, iti pangila ko mare. Uray 250 ano iso pare? Ay nawa, nalaka. Wen ata nalakamat ti puunan na. Sige, alag nga rodo mare. Gan agpiliak pa ya. Ang mga nood dapat ti magusto ka sa bali. Anya ta nakasupot nga inyawid mo, Victor. Bag, ginatang ko kin mare sabit. Kita bakit? Nagmayat sana ya. No kasta, ginatang ni Marisabeth ti insublik nga ukay-ukay kan manang Carmen. Wen, bakit? No amom lang. Nagmamayat ti nakita kapag itay. Nalabaan ngamin, iso arimuar ti pintas da bakit? Aya, No inaramid mo kumatibag-bagakin ka, di mayat ko ma. di ba lilatan? Kurang ka ngamin iti diskarte bakit? Umon una ngamin ti reklamong. Madi ti kasta. Naskin lang nga surusurum iti dumiskarte. Sana jay panglakaan ti kaya mo. Agregat ka mag-abasay.
tipakitakan ka manang Carmen? Anya dayta sabet. Kita man original dayto abang manang, oh. Wow. Kasla branded talaga. I-check mo man. Jak ngamin kabisado ti mangkita. Taita lang mata pinadas ko ti agukay-ukay business ako nada. Ay na wow. Swerte sabit. No kasta, original ka di manang? Wan, original daytoy. May lakom itinangina no kwa. Repair lang ti zipper na. Awan zipper lang matidadaol na. No may lakom dayta, di nagsubli adagos ti po unam, ada pa'y sobra na. Ay na, naimbag lang tayo subli ni Marinora kan ka daytoy manang. Talaga para kan ka dayta, sabit. Ay nawaw, apay adi ka matagtagari dito Nora bakal. Pampanunutak laang ti ukay-ukay nga insublikan manang Carmen, Victor lakay. Unak man no, di mo kayat nga ilako day jay, tamalugi ka. Nakitak ti post ni Marisabeth iti Facebook itay. Katad na natiyambaan na branded lakay. Talaga siguro aswerte naman, bakit? No di mo kumain sublikan manang Carmen, di siga ko matiswerte. Day tangarod lakay. Umapalakit din. Sayang day chay lakay. Kung nagtuma kaming king kaalabam, ngam di ka dimngag, sadot ka mag. Anya nga tano umutangak manen ken manang Carmen lakay. Amangan numakatsamba akmet. Kalpasan din naramid mo, namnamaang pa ilang nga pautangan na ka. Ay nawaw, Amangan numaasyan kanyak lakay. padasa ma, numayat. Ngam no siyak tiso, saan kan nga ikan, gapo iti narabid mo. Ha, ay nawaw. Busy ka kadi manang Carmen. Anya ti masapul mo, Nora. Puskulak ti rupa kon manang. Ay nawaw. Anya ti masapul mo aya. Mabalin ka di apautangan nakmanan. Ay nawaw. Kalpasan ti inaramid mo. Napuskol pa ilang ti rupam nga umay umutang. Amagan no isublim tumanan kanyak no di mo magustuhan ti kargana. Saanan ang mapasamak day tamanang? Sigurado ka? Narigat nga men. Jak kayat ti makiap-apakin ka. No kayat mo, agdiretso ka langan iti supplier ko. Itad ko tinambernakin ka. Awan matikas ko apagbayad ko manang. Pautangan na ko ma. Promise, saan ko nga aramidan tikas iti inaramid ko iti. Kasla sa anak amamatikan ka, Nora. Siyak tukit di manan ti pagpanunutam iti dakas. Tapno makasigurado ka. Agaramid ka iti kasuratan manang. Ipapirmata ken kapitan tapno awan ti pagdanagam. Pagpanunutam pa'y anaimbag, Nora. Laglagi pa, sugal matlaan ti agnegosyo iti ukay-ukay. Saan aka na yun ket swerte? Ay nawaw! Awan tinalaka ang negosyo. Masapul mo ti gagat, diskarte ken laing. Tapno na pintas ti pagbanagan ti negosyo a binangon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam, Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Wen, Carlos Lakay. Isu ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot, Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijabalay, bakit? Di damag ngarod kayat ti mapan iti ayan damanang. Awan parikot iti day talakay. Adamot bakante a kwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi a nagkita da. Nga malagip mo ka diti saan daan nagkinaawatan iti, bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamat siguro ti tunggal may sa lakay. Ay, kaano kay ngagbiyahe ni nanang mo? Inton lunis to ka, no? Sige, ibagak ka ni nanang tainton lunis tumat ngagbiyahe. Tapno maminsan laang ngagpasentro ka. Anyate ko na ni nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka nung matan lakay. Agrubata nga roden. Gumatang kanto inti masida Anya si dati kahit mo, bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan, nayunam tadadanan ang akadwa tayo. Numabalin, 3 kilo ababoy tigatangam. Sige. Agrubata nga roden. Na dapat ipagatang mo. Itiks kalata. Ay, unay kalaki, di mo tanlay ni anak ko. Oh, apay ka din nanang. Ada ka di parikot? Apay mo't adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga agabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan apulos? Ay, wow. Aging gasamot ita kat nasakit tinakamukan kwa na, nanang. Ay, wan! Jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak ide anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pa'y lagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagrup-rup pa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imay. Kunamla no asino mo day ta sa lume. Kusilapan nakit din akasta. Di na mga ron pagbagay ti agkusilap ay nawaw. Anya ti kunam, nanang? Mabusurak iti day ta katugangam, Carlos anak ko. Apay, adda ka diti saan nyo nagkinawatan? Ti kuna na siguro, nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay nananang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo nga adda ti nagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Dodala ang pagluganak, agawid aklatan. Kasangsangput mo pa'y laang, nanang. Enjoy yung kit di ati bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik kanin tayo, nanang. Syaklaan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala nang. Hadaman ti salutsudak, nanang. Anya day ta anak ko. Nakitak da lulay tay. Agkinkin no silap damat. Anya? Wen, saan da pingagsarita? Api akas dyan, nanang. Ay, kwa anak ko. Ano? Ikanak man kit diti may sa plato dita. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Kung bakit? Mga
tayo, nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. Ah, may mayat lata, ano, agigitan tayo ang mga nanang. Ang mga numabuhi si taklang iti pa nag-group-ro pa dahi ta sa lume. Jak tuki di matil montiin na pa, oy. Ay nawaw, ni nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di ang mabisin ah. Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, itap no ag-enjoy, nanang. Kumaa, ngam kasano ama enjoy ko ngay no adamat da ita sa lume. Ha, ni nanang man. Abalayan sa lume, kunayo mat. Ah, Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-dom, mamay. Dananang ngay, Carlos Lakay. iba't yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolam ta boses mo, Lakay. Amangan numangagmanan ni Jerry katagsaludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan, bakit? Kasano nga rodan day talakay. Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silid Mabusuro ka no ni nanang ko, kinanang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit? Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan dagit agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, mare. Un Mare. Ay, Mare Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalay yung mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da, Mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on iti panagapa da idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday jay mare. Mano atawanan tinapalabas. Day nga rod kat, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na mare. Mala, urayam tigat-gatang mare ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang, Carlos anak ko. Ni abalayan nyo nanang. Nagbuluntaryo nga aming agluto. Isumat lagayam Ay nawaw. Anyat kahit mo asawa nanang. Isumat lagayam kastoy tiraman na. Saan anaimas? Isublik lang nga tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin nanang. Kimaro man ang ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jak nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya? Datangken mo to'y inapoy tayaw lay ni anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numangag ni abalayan mo. Isuman na napagapaan niyo. Kagpuno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang ting karga na danaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita manak ka. Half cooked tinluto na ngayon na pa. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbaetan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umot atin luto na ngayon na po. Natangken. Kasano akanon day tangay alaman. Agpaanawa kayo mat, anana. Ay saan? Saan nakapaabak iti day tabebang? Ha? Inuyaw na tilutok asinigang idi na palabas ng aldaw. Iso asaan amabalay nga agul uli makaklatan. Makapaawang ganas matiag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam di tabebang. Ada ka din ang ngagmuanagan sa lumay. Na, apay,
Ada ka diti daddo maa tao ditoy, ajak makita, kanududo atamat lang. Ammo malagayam, agsaludsod ka pailaang. Amaw, si kabebang, idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay katuray siya matla. Apay ti kunam ka de, kayat ka nga agbalen nga abalayan kaw. San Apulos? Kalturay siyakmat numabalin laang tagpili ti abalayan. Na, Anya ti mapaspasamak dito, aya? ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Mabalin ka de. Ano aga pa kayo ket adayo? Tapno saan amang nagtapu kuyo? Ah. Anyat na pasamak idi awanak nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, Leni anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apu ko yu. Apay asyak ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinatangsit, Lula Salome? Ay, kwa, Jerik, apo. Oh, makita yu day ta nanang. Ni Lula Bebang ka diti pagsarsaritaan nyo? Ay, isaan mo, Jerik, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti pa nakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ti kumarik ti pagsarsaritaan, may. Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, katni, anya ti orasan anak ko. Makitam day jay nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, no agpinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kasta pa'y lang ti ipakpakita yu iti apo ko yu. Ti kunayo pa'y agbakasyon kayo. Kasano nga'y ama-enjoy yu ti bakasyon yu no kasta. Ay, pasensya ka, Leni, anak ko. Pangaasi yu nanang. Agpaanawa kayo kumamit. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot day di abebang Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at ti kasta nga aramiden yu. Apay asan ka pailang amaturog? Ket Rabin, Leni, bakit? Kasano ko maamakaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Dagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kayat na. Awan nagdumaan dala kay. Agpadadalaang amahilig ngagpinabason. Anya nga tayo ti aramiden ta, tapno maurnos tayo da. Pinadasta mo't ida a kinasarita. Ngam awan latamat. No paawiden ta nga ida. Amangan no agbutang da bakit? Mga no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramiden talakay. Good morning, Leni, anak. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka. Anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang agkape. Dakas ka day. Mabalin ka day. Ano agkap-kapiak di ka makigidgidan. Urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilamisaan. Wan ngamjak nga rod matil monti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Saan kon aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na. Teko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga grup-rupa ak ababaw nan. Kat oray si kamat. Anya ti imbagam kanyak. Nalaadak. Kasta gaya ma. Ay, anday ko. Ibatang tibadaw. Tano sa ay pungot ka talaga. Ano? Lumaban ka kamakita man! Bakit? Agring ka man bakit?
laang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw. Anya ti kunam? Dananang ta, dagiti agabalayan, agap apatamanan. Dahil ito parakan ka. Di ko lang siguro agpaabak ka. Uray ka ladram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yan dagita. Awan lat aramidan dano di agapa. Bay aman, di mo idaanawaan para makita Uray si kamat Kasano nga rod na kinabing da dita? Ay na, babakit dan lakay. Amo dan ti husto kan saan. Puunay mo no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inggoyot ti Badok, saan kami kumaan naglaban. Kitain nyo man tala nga yun, nanang, oh. Ah, Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jeric. Sigurado nga adumanon ti saludsud na nung nakita na kayo nga agap-apak. apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo, aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan nyo. Ngam didak mo ti pangpangag. Suri nga minan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir munan na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing atag paanawa. Da kayo ngay. Saanan ama ulit anak ka o. Ay talaga saanan ang maulit nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matlaang sir-serbiyo ang nagbakasyon ditoy. Taday taagap, pamater aramidin nyo. Ay talaga asaanan ang maulit anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid lene. Amumot, awan ti kadwak, ijay balay. Nalang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Ay, jak pa'y kayat ti agawid, anak ko. Kat no day tagap apatar aramidin yung agabalayan. Ay, saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kadi? Wan, no kayat mo, kasaritak na balayan sa lume. Or nusan mi ti parikot me iti nagbaitan mi nga agabalayan. Pasensya ka na abalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumati agkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka na abalayan. Ay, siyak nga'y, napakawan na kademat. Ay uwan abalayan. Agpadatamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawanta. Ay na, agaman na klaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwa. Ay, saanan abalayan, bebang. Nakababain mo't ka? Ay, okay laang kanya kabalayan. Peace offering kumatan ka Sikay, sikati makambaw. Ay, siya tumati agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang nga saan kayo nga agap-apa. Ay, saanan talaga anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kun abalayan, bebang. Ay, nawaw! Sursurwam ti mamakawan tapno saanen adumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigardo. Kaslanaw nagmatip ang panunod am Elsa bakit? Ay mo do yung timay sa nga ekobag, tulungan ka lakay. Ay nawaw, itawang pa'y bakit? Makitak ngamin amarigatan ka, iso at tulungan kan. Saanan bakit? Kabaila ka mat? Agawa am kit dita ni, ado ti tao ang makakikita ka datang. No kasta? Kahit naklang atulungan, kaputa ado ti tao, kasta ka di bakit? Ay awanan ti ado asao, muto yung tamay sa nga ekobag kunak. Kandi ka man agmisuot akasta, no ado ti tao ang makakikita ka data. Ungisang ka mat. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya ka bakit? Saan ka pa ka di nga agawin? Adalaan pa panak. Sa dinaw. Ay saludsodong maaminan. Dumagasak iti ayan ni Kumari Lili. Pakumusta akla ang ti Kumari. Saan ka di pa mabisay? Ay nawaw, syempre mabisenak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak inton agawidak. Adobo ti ilutom iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't nga inton malam amapan ka iti ayan ti kumarin bakit? Ay na, amangan nubisi day di inton malam. Aywan gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw. Amangan nudi mo manen makita. Sa dino tinagapo Mari Elsa? Napan kami nakityandakan lakay ko, Mari Lili. Ay nawaw. Ayan kay nila kay mo Mare. Diyak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno adda ti agluto iti pangaldawan mi. Nang runak at awan ni nanang ije balay. O, di mangan tulaangan ti aramidak, no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na day ta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itirwar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaengan niyo, handar sama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Amangan no adda ti makangag iti day tanga ibagbagam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao nga eh. Ay nawaw, nakaturog mananday ta, Gardo. Gardo! Agriin ka man dita! Reda ka bakit? Agriin ka ta, ado pa'y tinaskan ang maaramid. Nakalutak mo't din bakit? Kahit kulang tiya ginala. Tag si bugak manin itinatang amula tayo tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, Anya, kahit mo asawan bakit? Anya kumapay, aglaba ka Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat. Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo bakit? Saan akas dati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalaka akmat akasarsarita ka. Ay sige. Aglaba nga rutan.
Tapno awan ti maibagam kanyak. Iti malikodan ti balay ti paglabam. Tapno sigurado nga awan ti makakita ken ka. Wag. Si kamot laang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. Bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kan ka ha. Wag. Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. Wan bakit? Amok na itan. Siguradom lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga adamot ti kalukpan nga aramidam. Wan ka di. Sigan to ti mangi hanger iti murang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mo amarabyan no awan ti makagapo bakit? Si kaki di mo't. Nakitak mit nagkuyog kayo ken bakit pwede namin sa langal daw paligal daw? Ha? Napan kami nakitsyenda para Andres. Nakita ka may ti isi mo pali. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat ka laure ken bakit mo pali. Namum lang pare. Anda tikat mo kasawan pare. Ay ko pare. Awan gayam. Awan tikat ko kasawan. Ada ka diti ilim-limit mo pali. Anda ka di data. Awan mo't kiti pare. Lipatom lang nga dating bagak. Ay nawaw. Sige pare Andres. Agpatuloy ako. Nasken ang makasibugak adagos. Tasan ang mabalin ang marabyanak pare. Mabit lang pare. Ha? Ada ka di pa iti bagam pare. Kasangay ti kakaiso ng anak. Minton Sabado pare. Umay kayon to ibagam kin mali Elsa. Kita ama, mapantalaang maki-birthday iti ayan ni kumparem. Ay nawaw. Wan ka di bakit? Jak kayat nga agsyat ka manen iti ya. Sigurado nga dati arak iti bakit? Saan mo't amaliklikan? No adda, masapol nga agsyat ka? Nakababayin mo kin pare Andres no saan ang agsyat bakit? Ay nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak to ba arom warno kasta nga adda ti ayab dasyat. Italaang mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, tatalaga ang makaraman ka kanyak no agawit ta. Istrikto ka launay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, nasken ngagbalinak nga istrikto nanang. Ang mga lumauman ni Gardaw. Nanang, no saan ko nga istrikto anday ta agardo, ay awan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo dito'y balay. Awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isu nga rod adito iti kayat mi apag na edan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kita di mo subsobraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Pabalin ka dia buludin ni Paligaldo mali. Buludan. Ay bak kumata kumpalit ta. Agsat kami man adwa. No okay lang ken ka saanan para Andres. Okay akmat lang dito Kan awan timod kong agsat ita pare. Ay nawaw, si kakit dimot, gardo lakay. Mapan ka ano kayat mo? Okay lang ang mat kanya. No kasta bale. Palubusam ni Paligaldo nga aksat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay nawaw. Agyaman na klaunay mga Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Hey, Paligaldo. Anya pala ang tululay mga tumak dia kali na pali. Tintan. Talaga ang nagasat kakin bakit mo Paligaldo. Nakpintas. Na anos. Ken sweet peken ka. Ay nawaw. Pale. Di nakmitin pa kan ano. Ni bakit mo met tibang bantayam. Di ka madanagan. Sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung ngamin pare. Siya kamit ng dagsat pale. Nabayag mitin sipod na udi anak sata. Di ka madanagan. Ta ulay mabaltik ka. At damit na kumali ang mga awit akin ka.
At dapat katugangan, pare. Pare, ano ang mumlaang? Tiyan niya, pare. Saan ang mabalin ang mabartikak, pare? Pinalubusan na kami tin ni bakit mo, pare. Tangiwat mo, pare. Ang mga numangag na ti pagsarsiritahan ta. Pinalubusan na klaang agsat. Tadda ka, pare. Umnagawid kami. Kaasak tumanan ang masermonan, pare. Amom ti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko, pare. Anya kay DJ, okay lang, pare. No okay lang ko na. Ay na, agbutang kan, pare. Tadoble meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ay skin din samot ta ginatang mo Mari Lili. Bigbigatan. Wan atan hangover nila kay kumare. Sinubraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, Mare. Ay, kaasimot ano baybay ak Mare Elsa? Nasyakti si ka, binaybay akon, Mare. Anya? Iso adyak kayat nga uminom iti arak day taagardong, Mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada, no kasta ang mabartek kan mahangover da. Istrikto kalauna himot kan lakay mo Mare. Ay wala, Mare. Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti ado a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, Mare. Ay, kaasimot nila kay mo, Mare. Sweet ka kan kuana, no adda kayo itirwar. Ngam no agawid kayo, pagsasawamot. Ay, kita Mare. Ang mga numauma nila kay mau. Sa dino ti ayanday taagardo, nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay nawaw, no kasta, naturog manan. Nabannog siguro Tanaga po iti gardenyo itay anak ko. Awan mo't ti ko na naatarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mo't alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga amadadaal day ta ari daw numabaybayan. Kaanon to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta atratom iti asawam anak ko. Pag ginanaon mo ijay tao saan aga po tanaanos ni gardoken kakit abuswam mo? Ha? Tibaga nakit de. Iururay na day ta trabaho kanyak. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Talansaak man langan. Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mo't ti ko na mga aramidom. Di ka agungot, bakit? Makauma ti kasta gardo. Naturog ak itay, tahan na panugak ang nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan, bakit? Kahit mo kaditag kape, itimplahan kan. Sanan, nagkape kami kin ninanang itayon. Kaguranak ka de. Asino ti saan agumura no kastalaang Tunggal adda ti iparamid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan, bakit? San lang ngamin ang may sa ti trabaho? Agrik-reklamo ka, Ay, saan mo? Bakit? Saan? Ibagbak lang, tapos saan ka nga agungat? No nang uma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, gardaw. Siga magayam na lang. Day, agsangsangit ka kaday. Kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Madlaw mat. Masaksak kita anak lang kami na lang. Jakam mo, naapay kastanil sa kanyak. Noda kami terwar, sweet launay kanyak. Noda kami dito'y balay na nang. Awan ti aldaw asa anak abuggawan. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam di nakmetla ang ipangpangag anak ko. Jakam mo, kanya tirumbang aramidak na. Kanayon nga ibagadag iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Ngumjak mo't marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y lahang gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa. Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang. Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawang, apay ka no, nanang. Ay, no amom laeng anak ko.
Tian niya manan, nanang. Nakitak nga agsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang. Oho, at daya mo ti lalaki ngagsangit. Napunuan siguro matin Masyan ka kumamot iti asawam, anak ko. Siya ka man lang te pagsalud-sulrak, mali lili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pudno ka di dyan na damag ko ang nagsina kanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ni Nanaminda. Ay nawaw. Apya ka no ngay mali. Kat nasaya at damit, edi imay da na kay birthday, di balay. Wan taglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addada ka ni Pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, isumit talaga ayam akas jay tinakunan ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo, kaasimit nga ni Paligaldo, nukas tamali. Bigbig nga melat tantimakan Elsa anak kaw. Sa anak ama kapangan, nanang. Ay nawaw, apay mat. Kailiw ko ti asawak, nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay. Ngam no adda dito, ikanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod, nanang. Nairwamak nga iso ti aggagaw iti kanak. Pinapanaw mo. Sa ita, ibaga mamay kawa ka? Saan ka amaaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden me, Mari Lili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Ngun nga rod, Mari. Maikawa akto pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom kenkwa na, Maray. Jak pulos impagarup nga aramidan na ti kasjay, Mari. Adamat rik na nila kay mo masaktan, ken mapunuan, Maray. Day ta ti bidot ko, Mari. Isu nga aramidak ti kabaelak ang mga ayaw ken lakay ko. Ay nawaw. Anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit? Imayak, takailiw kan, Gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit kan ije balay lakay. Maikawa ak ngamin. May kawa ka talaga Tawan ti bugbog kawam. Saan akas ta, lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanyak. Pangasim lakay, agawit ta kuman. Magawid ak. Gamiti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon lakay. No kasano ka akasweet kanyak, no data itiruar. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtanganta. Bakit? Kanayon ngamin nga ibagadag iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidom, bakit? Jak pulos marik na anagasatak, bakit? Pakawanin naklakay. Ikarik, saanin ang maulit inapasamak. Manipod ita, ipariknakan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay, nawaw! Tratuan tayo, anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan, wino iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo, dagiti akakasakit a balikas, amabalin a pakasairan ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jak maten makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura kun unay kalaki di matambunay. O saramam panunot mo. Common sense, bunay. Common sense. Kat ibagam lang adi ka agungay. Agsalsalod sulak iti nasayaat. Asino ti saan ang makaungat no kastalaan? Sa ludsod ang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo ngamin us-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapay. Sa dino nga raw. Ang mga no ikanak man iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw, no imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatagkat sa anin nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadagiti lumablabas. Narabian ka mga Anton Lakay. Wen, di nalusak mo ti basura tayo ti kanal nga asidag ti dalan tayo. Bakit? Anya ti kunam Lakay? Ada nagbasura iti kanal nga sidig iti dalan tayo? Day tagarod bakit? Naglalaok pa nga ron. Ay nawaw. Asino mat kay day talakay? Diyak matambo no sino bakit? Madanagan ang lahat. Tama nga no panunutin da kapitan. Asyak tinagibasura. Sapay kagawad ak diyem. Adamat karato lang nga inaramid yung Lakay. Ada gamdi damit pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tamay. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apagan nurutan ngam di na maaramid. San lang nga na minsan ang napasamak ti gastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana Lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayo ng ti mabambannog ngagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. At naman ti parikot, kapitana. Anya day ta parikot kagawad Anton. At dalat ta basura iti kanal, kapitana. Ay nawaw. Katno kadaldalos tayo laang. Adapay ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da, kapitana. San lang anam na minsan adinalusak ti kanal iti asidag ti dalan mi. Asino mat nga taday ta nga awanan baen nga agbasbasura iti kanal? May ti saan ko nga ammo, kapitana. Imayak lang nag-report ang mga nun nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da. Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensyakan Mari Brenda, ngamjak mo't ammo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao Mare. Narabyan manan nila kay ko idikalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mari. Naglawa ti karatula dumping of garbage ijay Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumi lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no at dadakas ang mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akas Mare? Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, Mare. May raman ti bumarangay iti kasta nga aramid da.
Kumusta ngay lakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya kay tikunana. Makaungat Ngam awan di maramidan mi. Tas antayo mat nga amo na sino day taan nagbasura. Isuggest mo kan kwa na tagpa-meeting kayo lakay. Ayun ngagpaisaw. Mayat ta na panunot mo. Saan ang mabalin abaybay ang tayo dagita adugyot? Gaputawan agbambantay, pagbalinan damit na basurahan ti kanal. At damot tinarami na pagbasurahan tayo. Tapno saan kumanga agkaiwara. Ngam timot sa dutda ti ipakbakad da. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laeng numan manumanen ti umay makimiting. Nasaya-saya at no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-ban nugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamot ngamin no kanayon, Kapitana. Sakmet ti mabannog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Adda ka no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Mabaling ka di asikapay laeng ti makimiting tanapatig mutilakad ko di sintro. Ay nawaw. Anya ka naman ang ti pagmimitingan aya. Meeting mat akanayaw. May papan ka dagiti basura bakit? Ay talagayam. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Day taki ti pagbambanugak. Maturugak laang no awan taramido. Ay nawaw, makimiting ka tamano nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama. Nugo magatak Mabiit na ang tatabo ni. Ne, sigama gayam glore. At dati meeting ije barangay hall ita tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimaban, nairanaman nga damat importanteng ilakad ko di sentro. Ninanahuan na nga'y tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitan to ka nun no gumagag. Barang makaumay tata. Huwag garod, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma akabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Manmanula ang manan tinakimiting Mari Brenda. Uray da tatabo ni kan nanahuana. Di damot imay. Nakasaritak ni Tata Boni itay agsapa, Mare. Adda ka no tinapatig alakad na ijay sentro. Ninanahuana ko maa. Iso ko man ti imay. Awan mo nga rod, Mare. Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto a pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akumpor miladitan ti pagbasbasuraan. Basol damot laeng ano matiliw da. Sa bagay naipamiting matenday tayo di. Adamot ten karato lang ay naramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamot ten kadakwada Anya nga itiin pamiting da ije barangay hall, wana bakit? Basura ka numag. Ay nawaw, apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka nakimitay. Saan ata nakaturuga mo? Anya, Ay di ka madanagan takinasaritak ni Cecil Akaruba itay. Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akanayon ti pamiting da. ay unay kan bakit? Sa balilat taalo si katinakimitay. Langag mo kumaamin nga inpamiting da kapitana. Kag reliable source mo ni Cecil Akaruba. Anya ko matinagdumaan na ngay lakay. No anya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw ka kiday. Ta ibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay nawaw.
Di mo ka din isuot da ito'y abada, umbo nila kay. Apay no saan ko nga usaran. Ibasura ka tapno saan nga agkaiwara dito'y balay. Ni. Kita ti pangibas basuram abakat. Ay nawaw, saanan ang masapul apalagi panak bunay, amok tar aramidang. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw! Kuno saan, ibatim di ta ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Siyaklatan. Nasken ama ibasura itamo lang. Tanasakit ti matak ang makakit kita kadagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Ne, anya nga'y ta inyawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti daduma abo marangay, bakit? Ay nawaw, anya day daya. Inbasura daman iti kanal ah. Anya? Kalkalpas laang ti meeting at daadagusan ng basura? Un nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka, kitaag man tasako lakay. Apay ka di bakit? Amo ko no asino ti nangibasura iti day talakay. Ha? Kasanumat alam mo? Aday tani, ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita tayo ta? Kano nagbasit mo ngamin. Kasano ko mamakita mo nga eh. Ne, kita may lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Ne, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Boni. Nukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may sang agbasbasura iti daydi a kanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Boni. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbado nga inbasura yo, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni nanawana, nga umay tumat, tapno manggag na no anya man ti pagsasaritaan tayo. Ay, babit lang, Anton. Amagan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinaggapuan dayja basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yu tilinahon ti sako. Anya! Hinton malungag sa sarita tayo, Tata. Umay kayon to, ha? Anya ka naman ang ti ipamiting dagitang opisyalis buni lakay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta, Iti basuraan Apay nga ron anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaala da iti kanal. Ay, awan amok dita. Agpudlo ka man. May saka kadagiti sakit ti ulo diti barangay tayo na. Ay, kuala ka. Ibagam ti pudno tawan ti pagbayad ta ti multa. Ay, uwan lakay. Ay nawa, hindi pa'y nga ibagbagakeng ka, nga ituhos ko apagbasuraan ti pagbasuraan. Ngam, apay nga iti kanal ba lang, di mo ka din nakita tinalawa akaratula, Ay, saan mo't nga iti ayan ti mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Napo, wana ya. Siyak ti sumakit ti ulo na iti kas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anaki meeting, mare. Nalabit akasta. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana. Ulit man timbaga, mare. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana kunak. Amangan mo pagmultaon na nagijay. Ay, nawaw. Ni Nana Juana siguro man ti mastermind di mare. Ay, asino pa'y kumangay, Mare. Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Boni kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay, mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, nakunampay, Mare. Pasensya kayon, Juana, Boni. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. 2,000. Tay sumat tinapagmimitingan. Ay, nawaw.
Nagdakkel meten ta 2,000 kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning paila ang kapitana. Idi pa'y asang kay bagami, nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. No ulitan niyo man ang tinarami diyo, dakdakkel pa'y ti multa bayadan niyo. Ay nawaw, pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, wana. Kalpud no pagkukwartaan da tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere metten ti barangay tayo. Datayo metlang a bumarangay ti kaasi. Oho, dayta pagkwartaan nyo kindi ti amuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umura ka ni Jerwar. Da kami bailaan kin kapitana tagsarita. Ingkan! Ay nawaw, apay nga inalampay laang dayta basura bunay. Biyawit ta. Saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Sana nasaya ati kas dya pa nagsasaom kin kapitana. kalpud no matibagbaga. Iso a pinagmulta da tayaw, ta kwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto a pagbasuraan ti nagbasuraam. Oho, agasam man di 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sardal gamat! Nakababayin ka iti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko datatabo ni ken nanahwana di tadalan lakay. Anang iti kunada? Agtatal na adamat. Ni nanahwana kasla makaunget. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni kapitana dyan barangay huli tayo bakit. Ay nawaw. Nagtured man. Inraman na paipiman ni tatabo ni. No kasta, iso a talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinariklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat tin na pagmimitingan tayo a bumarangay. Yakam mo iti dayta nanawana. Saan na asurutan nagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta. Ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasanumat ti kinaanos ni Tata Boni. Isumat ti kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko na ma na nakapagtepel ni kapitana itay bakit. No saan amang ano nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyales. Ay nawaw, agsarden ka man si kawana. Agasam nga iti 2,000 a binayadan ta para laang iti dayta basura. Iso nga rin na pagmimitingan. Apa di mo maawatan dayta. Dayta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kag sauti kasta. Tabasol mo lang, inramaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At nangarap pambanaglag mo kadagita ngay bagbagam bakal. Sana nakasapulan, kadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Datoy, di ka mabutang, nung sikat ti kaswanda. Apay kuma. Noon niya laditan tilawlawatan. Panunutan man na yung bagbakit. Santang agmulta no inaramin mo tos ko. Dahil tatidyak kahit nga ugalim kahit. Sikat hindi na amot agtungpal iti paganurutan. Intungkwan, sikat agreklamo. Ay so, tagbalbali kan, Juana! Amagan no saan ta makabayad iti multa intong sumarunaw. Kit pagbaludan ton, ti pagturungam. Salbag ka! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a good citizen amakuna. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Madlaw na bambanog ka manan unay sina bakay? Wen nga rod lakay. Nasaysaya at samot no mga lata iti katulong. Ay katuan ano kasapulan bakay? Uray naka-work from home kasapulak lata ti kadwa dito'y balay lakay. Mayad ngagpay suday ta na panunot mo bakay? Tapno makapag inana ka mo ta. Ay, pasensya kan lakay. Diyak nga minan masangot ti agdalos ken aglaba. Taam momet nga adda ti trabaho. Ken adda ni nanang amasapol nga asikaswag. Wen, mawatan ka bakay? Di bali ata damot ti kwarta. Kabailan ta ti mga alay ti katulong. Manong, ti kayat mo aya. Umanayan ti maysa lakay. Tapno adda laeng ti katulunga. Mabalin mo't adwano kayat mo. Ay nawaw, sobra ti dua lakay. Umanayan ti maysa kanya. Naimbag laeng nga adda ti katulungak dito'y balay. Nukas ta nga awan ka. At ka din nakasaritam amayat ngagtrabaho ka data, Sina. Awan pa'y nga rod, Patrick lakay. No kasta nga ron, ora ni Joanna Latan. Asino a Joanna lakay? Ti sigot ababaon ng damanang No nagagat kan mapagtalkan lakit di, apikit di asaan. Nagagat dahi bakit? Naanos pa eh. Saan ana reklamo, basta itrato ana sayaat. Alaman nga rod, ibagam nga umay dito'y balay, tapno makapagsarita kami adwa. O sige, kanong agsarita kayo? Inton Sabado, ta iso ti free time ko, lakay. Maano sam nga tadagiti trabaho, Joanna ading ko. Ay, wen, Ma'am Sheena. Manang ko namlatan kanya. Nairwamak iti kasta at trabaho, manang. Isong awan parikot. Kastamat lang ti trabaho iti ayanda manang Agnes ide. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugi. Naibagak mo't dagiti rumbang nga aramidam. Maawatam mo't siguro. Ay, wen, manang. Agyaman aklaunay. Gayam, dito'y first floor ti silid mo. Uray saan mo nga asikaswan ni nanang taadda akmat. Day tala ang agdalos, agluto, aglabakan agsibog iti mula asabong itirwar ti aramida. At damot nakitak abalasang iti ayan niyo itay bigat, Mari Sheena. Dayjay ka de, Maririsa. Ni Joanna dayjay. Sino mat nga, day Joanna, Mare. Kana ka? Unaw, kana ka nila kay Mau. Saan, Mare? Katulong mi. Ay, nawaw. No kasta, nangala kayo, iti katulong nyo, Mare. Wen, Mare, tapno sa anak amarigatan. Nang runa kat adda trabaho, kan adapay ni nanang amasikaso. Anya? Oh, apay kasta ti reaksyon mo, Mare. Adda ka di parikot? Ay, awan matkit de, Mare. Kasla adda nga minti kayat mo asawan, Mare. Ang salud-sudan ka man, Mare. Saan ka kadi amasayangan, iti kwartayaw? Apay kumaamasayangan kami kat para mat iti pagsayaatan mi, Mare. Anya jay nangagkaw ang nagsaritaan nyo iti dayjay akaaruba, Risa, anak ka. Kaya't naman ang tiagpasikat, ananang. Manan? Nangala na kanumot iti katulong na, nanang. Ay nawaw, katulong ko na, Risa, anak ka. Nanang. Diyak manam mo ka na gitang agasawa. Talagang agparamag na. Kundi ala na kanumot iti katulong. Naku nampay, anak ko.
Kasta talaga dagiti ugali ti makuna as social climber. Aramiden dati aming tapnula ang makapagpasikat da. Naimbag ko nama, no adda maipaswildo da nanang. Ha? Amangan kit di kunak, nulukwin da day ta katulong da. Amangan nukurang ti ited da sweldo na. Ewan tinagtubaan nyo. Iti anak kapit na. Ay nawaw, apay manaon, anya ti parikot mo si kaandaong. Agraman ti katulong ti karuba. Bibiyangan nyo. Napagsaritaan milaang mag. Sa maysa, madlaw mo't akayat dati agpasikat. Kundi ala da kanu matiti katulong. Puwa. Man ano ko man umangalad ah. Bayan nyo ah. Dahil sumot ti kayat na. Saan mo't adakal tagpasulito? Ay naandawng itapanawan, rumbang laang agbalin tayo a praktikal. No kabayan dati katulong. Awanan ti bibiyang yu ijay petra bakit? No umapal kayo akit mga ala kayo mo't iti katulong nyo. Anya, Agina ka pa Joanna. Inton madamdaman to, manang Sheena. Umay kakit di, tag merienda na. Ay, saanan manang? Saanak pa'y amabisin. Sa maysa, saan ko pa'y analpastyar aramidag? Jak pa'y nadalusan ti silid ni nanang yo. Saan mat aras day ta ading ko? Nakababain mat kada kayo, manang. Anya kumangay ti pagbainam. Agtugaw kakit di, tag merienda na. Anya ti kayat mo, Diyos wenno kape. Anya ti sirsiripam nanang. dagiti karubari sa anak ka. Anya man ang ti mapaspasamak iti balay da aya nanang. Kita ti lang at ibabaunan da. Apay ka di nanang. Awan mo madlaw ko. Kita anasaya at madlaw anabambanog una yun. Aywan nga agpaiso. Kalkalpas na lang nga nagsalapay itay. Ita, agsagsagad man ay. Saan siguro a pinaginan ti amo na? Ay na, kaasi at ibabaunan no kastalang nanang. Kundi alam ngamin dagita akaaruba iti babaunan da. Ngam kasta mo iti trato da. Kaya't dalaang tagpasikat anak ko. Style pa'y lang dagita akaruba. Again babak nang. Kanya nga itim ako namin iti trabaho ni Joanna. Siya na bakit? Awan mat ti makunak lakay. Ngamin, aramiden na mat anasaya at ti trabaho na. O, kita ti paraangan tayo. Nadalos lakay. Mayat abuy-buyaan dagiti sabong takanayon mat amasibugan. Ay, nasaya at anong kasta? Idi na minsan, iso pa yan tinang sagay say iti buok ni nanang. Ay na siya kung ti bumain. Tasaan na mat at trabaho day jay. Kasta talaga ni Joanna, bakit? Oray saan na at trabaho? No naway lalaki di. Aramidan na lapta. Day tangarod lakay. Nagagat launay. Man ti kaskan ko na. Hun gayam, hinted mo ka din ti suldo na. Saan pa'y lakay? Inton bigat latan. Sa anak pa'y ngamin ang nagsweldo. Adamo ti suldo. Iso pala ang ti pangalam iti-ited mo kan ko na. Amangan mo kasapulan na matima na yun. Ti suldo na, bakit? Itad kon ti sweldom para itaabulan, Joanna ading ko. Ay nawaw, nasapa pa'y matmanang Sheena. Sakto laang ading ko. Manungal daw laangan kat tapos tumatan. Agyaman aklaunay manang. Awan anyaman na. Ay, no okay lang kada kayo manang. Mabalin ka di nga agpasentro ak inton Martes? Ada ka din na patag-alakad mo? Agpawitak lang iti kwarta iti kabsat ko manang. Kasapulan na kanu ngamin ti pang matrikula na. Ay katun awan ti parikot iti dayta. Dumagas ka pa'y Joanna. Ay, ada ka di ba kayo, Nana Petra? Ay, na yan ti kasta alangam. Kasla na bambanog ka. Ay, kagap-gapok di ta sentro, Nana.
Saan da kan samot apaginanaan dagiti boss mo? Ay, saan mo't, nana? Iti kasta lang nga, madlaw anabambanog ka. Ha? Amok ti ugali dagita akaaruba may Joanna. Ha? Anyat kayat mo asawan, nana? Na para maglaunay dagita. Iso akong di ala damot iti babaonan da. Naimbag kumamot nuhusto tit itada sweldo kan ka. Kaslasaan pay. Ay, kinapod no na. Nasingpet naman ang Sheena kanyak. Sa anak akaasi, ta saan mo't anadagsan ti trabahok, nana? Sakto laang. Kat no may papanmat iti sweldo, awan makunak, tahusto mo't ititid na. Aya, Wow, nana. Kamalay, ti pampanunutan niyo may papan kadakwada. Nagalas agalad dagiti tao ita panawin. ay nawaw. Siya ka di ti patpatamaam si kaandaw. At kapat kaya ba di sa pitra bakit? Di ka man aging didiam mo dita. Amok nga gagaram manunday ta. Saan No awan ti aramidem, maturog kalatan, saan aday tagpaspasagid ti amom dita. Pay, nasaktan ka kati itinaisawang ko. Nagalas kong kunam din kanyak. Ay nawaw. Awan ti dinakabat ko na agad. Ngam na pasagidan ka iti imbaga. Saan kun abasol na ita bakay? Nakitak akin na sarita na kanina na Petra itay, Joanna, ading ko. Dakas matirumrumor itingiwat naman ang Sheena. Ay nawaw, kasano adakas? Naparamag kayo kano. Isuan na ngala kayo kano iti babaunan. Kasta ti imbaga day taabakat, ading ko. Wen manang. Atapan na pa'y, nga ado ti ipaparamid yo kanyak. Kan kurang tit itadyo asweldo. Ay, talaga akasta dagita akaaruba. Agpada dagita nga agina. Managapan launay. Agraman ti desisyon mi amangala iti babaunon. Pakibiyangan da. Kat saan mat nga isuda ti agpasweldo. Saan mi matlaang adaw-dawaten kadakwada ti ipapasweldo mi kan ka. Madlaw nga umapaldalaang kada kayo, manang. Jak amo kadagita akaaruba, Patrick Lakay. Jak amo no anya ti klase ti kapanunutan ti adda kadakwada. Ay nawaw. Pa yun sino bakit? Agasam ngay, tamapanda ibagbagaan na parang magta. Nakita dalaang ti katulong ta. Saan ta basol no kabailan tatagpasweldo iti katulong bakit? Amok day ta, Lakay. Nga masair laang aming tiriknak iti kasta pa nagsasauda. Nangala talaang iti katulong ta na parang magtaadagosan. Saan ay amabalin akayat talaang tagnam ay? Di mo latan ni kaskaso no anya ti bagbagada bakit? May stress ka lang. Ay, maminsan pa'y nga adda ti idanon da kanyak. Talaga ang makangag day taan na Petra. Like mother, like daughter, agpada da iti anak na managapal. Bayam, ta umapal ta, ginga kay kahit da. Anya kumangay ti bibiyang ta, bakit? No umapal da, di ka mga aladamot iti katulong da. Tapno awan ti ato asa una. Kaslasaan kayo mo't nga agsarsarita ka ni tatang, nanang. Bayam dita, no isumot ti kayan, pagananok ko ma. Ay nawaw. Adda ka din nagapaan yun, nanang. Numangag mo lang ti panagsasauday tanga amam, talaga pumudot ti ulo manakaw. Anya timbaga na ayan, nanang. Nagalas ka no ti ugalay. Anya. Sa bali mo ti ugali ni tatang mo. Uray pamilya na, apapaan na. Apay ka numatakas ta tinaybaga ni tatang, nanang. Amo pa itinay tanga amam. Nakita na lang akin na saritak day jay adyoan. Kas jay kit den timbaga na. Kontrabida talaga. Apay ang tatang. Anya tinaramid yun ang nakaupayan ni nanang. Super la ang tataganas na maupay. Ay, anya kayo lakit di mo tatang. Anya ko mati pagsakitan tinakam na rin sa anak ko. Kat pudlupa talaga lasto gali na. Ay nawaw.
Nalabas, ti kasta pa nagsasauyo ka ni nanang. May sakamat. Ang kanunungam tarami tinam. Agpada kayo managapal. Pati katulong tagarupa apalan nyo. Ti kanya milaang ka ni nanang. Kat saan mat akasapulan ang mga da iti katulong. Apay anda kayo tag-desisyon para katakwada. Bayan nyo ina at abiyag damot tayo ta. No kaya't dati magala iti katulong. Di yun pakibiyagan. Tinapatid kit suswilduan dati katulong da. Ay, agsardeng ka rin sa. Di mo kalintagan day tang aramid yung agina. Nakababayin tikas tangog ugalyan nyo. Imbis ang maragsakan kayo. Takabailan da nga ikan iti trabaho ti daduma tao. Saan? Taday taapal nyo. Tinangro na. Just kayo to. At dati blowout iti ayan dadabit itarya sa anak ko. Orayan na kami kanina ng tatang, tagkukuyog tayo. Sumaruno ka tulatan. Ay nawaw, mabiit lang ang daytoy tatang. Umuna ako ta dumagasak pa iti ayan to kumpare. Ay nawaw, apay akasta kayo matan tatang. Ibain na kamin samatan kanina na. Inakon. Na, di mo pa'y sinumbatan ti sa lutsod ko tatang. Ibain da kami kadi kanina na ang iso adiyo kayat nga agkukuyog tayo. Saan ada kayo ti ibain ko? Ti ugali yung agi na tindakkes. Mairamraman ang itikas ng aramid yung anak ko. Anya ti ko na ni tatang Maury sa anak ka. Umununan nanang. Anya, saan tayo nga agkukuyog amapan? Saan nanang? Ibain na ta ni tatang. Ay nawaw, apay ka na. Iso ka no ti agbain iti ugali ta nga agina nanang. Anya, day talaang ti makagapaw. Nagrabaw mo tan. Ang huston samat ni tatang nanang. Panawanan tapno baliwan ta ti dakas nga ugali ta. Para day jay lang, ibain na ta ni tatang Mau. Ay pauna yung tikasta. Maawatak ni tatang nanang. Ngamin, talaga nakababain ti kasdyan nga inaramid ta. Gapo iti apal, kumkumpormi matan tinaysawsawang ta kadagiti kaaruba. Biddot a talaga nanang. Husto ni tatang. Rumbang lang ang maragsakan ta, anangalada iti katulong da. At least, adda na ikanda iti trabaho. Agkukuyog tayon nga agawid, andong lakay. Umuna kayo latan Petra. Saan kumamot akasta alakay? Ang mga nudakes tumanan ti panagkita dagiti tattao no ko. Nakaamiris kamin iti anak ta, lakay. Amuyo ti ko na ti tattao kanak. Apay kano amanagapal kayong aginak. Jak ammo na niya ti isungbat ko. Kas lamaro nawak itibayin ko. No kasta, pudnugayam nga ibain na kami iti anak ta. Uray siyak. Inbabain nak itintiro barangay. Ay pasensya kan lakay. Saanen ang maulit. Umuna kayo kiting gagawin. Sumaruno ak. Promise lakay. Agbalbaliw kami. Tapno saan na kami nga ibain. No kayat mau. Agkid daw kami pa iti pamakawan kadagiti tattao anasaktan may. Ipanagnagkyo apod no ti panagbalbaliw yo. Diyak kaya't ngagpatinggala ang iti sa upit na bakit. Lakay. Last day to yun. Promise. Narigat gayam no mismo a kapamilyam ti mangibain ken ka. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat apalam? Dakas nga ugali kat baliwam. Tapno saan nga iso ti pakaibabainan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan sama man ni Sofia di tabalay na Mari Ikang. Adda mare, kanayon laeng amaaldawan. Kunak man no, da trabaho na. Jak man am mo mare. Nga mas daawak, taad dativan amapmapan iti ayan na. Adamot laeng dagiti nakamotor. Jak amunuan niya dagiti nakasako, ken nakakarton nga itultulod da. Ambangan met no adda sugar daddy na Mare. Ket package da kita. Ah! Uno saan, amangan no adda ti trabaho na asaantay nga ammo mare. Rinabiikat nga adda ti mangmangeg ko akasarsaritan na. Amangan met no illegal at trabaho Mare. Kastamot laeng ti atap ko, mare andeng. Nakapimpintas pa'y mo't ang babae. Adumat nga minti kasta ita apanawan Mari Ikang. Kayat dati easy money. No siya klaang. Jak kayat amangan iti makan anag taod iti narugit, mare. Agraman ti pinagbayad na iti dayta abalay. Saan tay nga mo no anya tinagtaudan na Mare. Ay, ada ibagak kada kayo tatang. Ay nawaw, agmukang. Tinagsalitaan nyo manin kumarim nga ikang tibagam. Am-amo yun ni Sofia tatang. Diya ka aroba ti kumarek. Apay mo ni Sophia. Kanayon kano amaaldawan amariing tatang. Hindi ako matibibiyang nyo. Kabiyag na mo iday ta anak ko. Sigurado nga illegal ti trabaho na dayjay tatang. Ngamin, kuna ni Mari Ikang kanyak. Adda ti van ken nakamotor amapmapan iti ayan na. Saan lang aday tatang? Mangmangeg ti kumarek nga uray rabii adda kasarsarita na iti cellphone na. Anya, Nalabit a customer na dagijay. nasaya at ano adda ti customer na anak ko. Anya tinasaya at ijay tatang. Saan tayo mat nga amaw no anya ti pangrabii at trabaho na. Anya tammo tayo. Amangan no sa bali mat tantilakla ko na dita. Itay pa bambantayan ti urasan tayo ikang bagay. Adda laeng ti ururasa, Ronnie Lakay. Ay nawaw. Agalas 10 manen iti agsapa. Ngem saan pa'y anak kariing day ta Sofia? Pag kunaamot asaan pa anak kariing di tao. Wen ata saan pa'y mo't analukatan ti tawa ken ridaw ti balay na. Ay bay bakit? Madama siguro ti panaginanana. Mano abulanen amadlaw ko ti kasta lakay. Kasla okay laeng ken kuana numaaldawan. Saan pa'y samot ken ngagtrabaho? Awan ti bibiyang mo ken Sophia bakit? Saan mo't asika ti mang pakpakan ken kuana? Ay nalakay sa bali nga road tagparparik na kanya. Anya nga tajay night shift at trabaho na. Uray rabi, at dati mangmangag ko akasarsarita na. Ha, lalaki na siguro. Lalaki at agusan. Kita inton malam. Addan tumanen ti umay anak ka motor lakay. Addan samot ng tidakas nga aramiden da di tabalay na. Sana nasaya at apagpampanunutam iti dakas ti karuba tayo. Kaputad di mo mo't amo ti husto a kinatao ni Sophia bakit? Naimbag amalam mo manang Ikang. Kastamot kan ka, Sofia. Ay, dumagas kayo pa'y atag kapi tayo. Ay nawaw. Addan samot tidakas sa plano na kanya. Anya ti kunam manang? Tikunak,
Inton maminsan laengen, Sofia. Ay, narikatan. Ang mga nuumunagak iti balay aginatang mo, katanya pa iti mapasama kanya. Ada ka din napatag-alakad mo, manang? Ah? Ayawan mo't de. Kagap-gapuk laeng iti tirsina. Iso anas ken nga agawid akong, tagluto akpay iti pangrabyan me. Okay. Inton maminsan tulangan, manang. No saan ka abisi akit? Umay kalata dito'y balay. Ngam, except iti rabii. Tapa nagtrabahok iti rabii, manang. Ay uun. Umayak to no sa anak abisi. Nakitak akin na sarita na katikaroba tayo itay ika. Un lakay, iyay ayab na ti kape. Ay nawaw, pinagustom ko man ah. Oho, kasanungay no adda ti ilaok na iti kape. Kat saan akong makaawid dito'y balay lakay. Si kakit dimot. Madlaw mo't iti panaggrup-grupa ni Sofia na dalos ti kaunggan na. Tapno ibagakken karoni. Saan arupa ti basaran ita panawon. Manuabulan ng tinapalaba, sipot imakar deta Sofia ditoy. Ngam aging gaita, saan kayo pa aklos? Ay, talaga asaan lakay. Diyak kaya ti makipagayam ken kuana. Makarit na akman iti buteng, no kasta nga adda ak iti paraangan na. Kasla adda ti saan anasaya at amapaspasamak di tabalay na. Nakita mo nga raw. Saan mo't kit day? Ngun iso nga ming ti marikrik na kroni lakay. Ne, anyat aramidin nyo dito'y kabakiran tataton nyo. Mangayo akrone. Awan nga minin ti may sungraw. Agkuyog tayo nga ro din tata. Isumot lang ti makagapong ay mayak. Rode, masaludsod ko man. Adda ka din ni Andeng itayan niyo? Adda tata. Madamang agkapkapida kin bakit ko itay pimanawak. Kunaklaki din no sa dino manin tinapanan na nga tao. Tida nga rod maumakin bakit ko tata. Isuda ka na yung tagsinsin na ako. Ti baro akaro ba yung ay? Manag-isam mo tata. Ngam saan ka no akayat ni bakit ko ti makigayam kin ko na. Apay ka lumay. Una, tatiam muna. Kit adda ti illegal at trabaho ni Sofia. Iso aka na yun ama aldawan. Ayun, malagip ka. Kasta tinakuna ni Anding kanyak ili na minsan. Pustaan ta, Mari Andeng. Aldaw tumanin amari inday ta akaaruba min. No anya launay ti aramiden na no rabii, mare. Apay amaaldawan na kanayon. Saan tayo nga mo, Mari? Kasla delikado ti sumrek iti balay na. Ang mga nuadda ti ilaklako na di tama, Mari. Anya kumangay ti ilako na, mare ikang. Anya ti mailaklako no rabi aya, Mari. Serbisyo Anya? Isu siguro akanayon amapuyatan, Mare. Kita inton malam. Adda manen ti umay anak ka motor. No kasta. Uray malam? Adda customer na, mare? Siguro, Mare. Diyak amaw, ngam isu mo ti makikita. Among kade, inimbitanak nga agkapi di na minsan. Ay ngam sanak nga manugot. Apay mat, mare? Saan akas karina ti agtalek, Mare? Kasano nga no iguyod nak dita, kat saan akon amakarwar. Ay, sa bagay. Husto lang tinaramid mo, mare. Narigat, no si kamat ti may lakaw. Nangag mo day tamaray. Ay, nawaw. Ungurmat ti motor day, jay, mare ikang. Kunak to, mangamingkan ka, Mare. Adda maninday ta na ka motor. Ne. Kita, mare. Nagmayat ti isem da, kabayatan ti panagsarsarita da. Ay, Mare, aglamang ka iti kurtina. Ang mga numakadlaw da sirsiripon ta ida. Ne. Anya nga dyan nakakarton nga inted na iti lalaki ang nakamotor, mare. Anya ang nakakarton, Mare. Sapay, kasla adda ti scotch tape na nalabaga, mare. Adda pa'y tinakasako.
Impamutur na iti lalaki akadwana, Maray. Anya nga taday jay. Sa bali ti agparparik na kanyak, Mare. Anya nga tano ag-report ta ija barangay hall. Ah, ay picturam nga rudan, Maray. I-videom pa no iso. Kasapulan tati ado nga ebidensya amang paniknag nga adda ti milagro ang mapaspasamak iti dayta abalay. Manang Ikang! Manang! Adda ka kadi? Anya ti masapol mo, Sofia? Ay, padigwan kayo, Manang. Siguradok ang magustuhan nyo to'y inlutok a karne ti baka. Ne, nagadon, Sofia? Jak ngamin ka ba ilan nga ibusan? Iso nalagip ko ti mangted kada kayo. Ah, ay, agyaman na ka. Sige, urayom ti kalderom, ta iyalis ko ti kargana, ha? Ah? Ay, isublim tulatan, Manang. Ah, ay, urayom laengen. Awan nga min ti oras ko amang isubli di tabalay mo. Awan ka di ti aramidam into na rabi Jenny. Awan man, Sofia. Apay ka di. Agpatulong ako makan ka. Anya ti maitulong ko kan ka? Kastoy ngamin. Adamanan i-live selling ko abadbado kan appliances into na rabi. No okay lang kan ka. Agpatulong ako ma. Di ka madanagan. Ikan ka iti gunggunam. Anya nga oras nga agrugita. Uray, alas 8 iti rabi. Kadwan nga min dagiti customer ko, kat rabi iti free time da. Ah, sige, umayak to. Sana bali, taasidigla ang matibalay mo. Ay na, agyaman ak launay ha. No adda ka akatulungak, sa anak mo't siguro ang mapuyat. Isumat lagayam akanayon amapuyat ka. Agla-live selling kagayam no rabi eh. Wan, isumat ti pakakumikumak. Isu aman manulang ang makita dak di tarwan. Ay nawang, nagapuntoy karni, ti baka bakit? Uy, di mo kutkut yan day taro nila kay. Apay ko ma? Inted ni Sofia day ta, ngamjak kayat akanon. Ay nawang, sapay kasla na imas. Ay ibalang mulatan. Saan tayo nga amo no anya ti inayon na iti day ta? Kanjak masigurado, no karni ti baka day ta, no karni ti anya. Unay kakit dimot tan bakit? Ayawanan ti ado asaw. Ano sampay laeng takangkong nga inadubo. Sayang mo dahito no santa si daan. Yan ta nga ipilit mo ti kayat mo. Ha? Nangamong ka dita. Si daem ano kayat mo asidaan. Ngam no adda ti mapasamak ken ka. Di nakpabasulan rone. Manung aldawan ti napalabas. Sipod sinda ni Roni ti karni nga inted day ta akaaruba. Ngam kaslaawan mo tinasakit ang marignana. Ay nawang, apay kasta ti panangkitam kanyang ikang bakit? Adda ka di ti parikot. Lakay, talaga ka di nga awan ti mariknam anasakit iti bakrang mo? Awan mo apay ka di. Kasano ang napasamak dayta? Manual daw di napalabas, sipod sindak ti karni nga inted ti karuba. Ngam awan mo ti mariknak amadi iti bakrang ko. Ay, talagang adda ti ilimlimod dayta, Sofia. Ay, unay kan bakit? Limlimod mo't alawlawatom dita. Mayat mo't gayam ti ag-live selling, Sofia. Katuan, aglalo no big time dagiti customer. Kan, saan ang mabugos dagiti lako? Alaon naktuman nga rod nga assistant mo iti negosyo. Naimbaglaan nga adda ti as-asidag apagtrabaho. Sika ano kayat mo lakit di? Una, kayat ko ta saan akon amabambanog nga agbiyahe. Adayo ngamin ti pagtrab-trabaho ita. Rabi iti pa nagtrabaho ta no bilang. Amumat siguro no apay. Wen, maawata kon ita. Talaga nga ado ti agbuya iti live selling no rabi ta saanen abisi dagiti tattao. No nabannog ka, mabalin mo pa iti agawid. Ituloy tanto ti agtrabaho inton bigat. Okay lang ang kanya.
tulungan kalatan nga agripak. Agawid ak tulat na inton agsapa. Ay nawaw, ni Jenny mo't tinaggapo iti ayan ni Sofia. Anya nga tati inaramid da. Nay. Tika roba tayo man, ti sirsiripan bakal. Ay nalakay, nakitak ang naggapo ni Jenny iti ayan day ta Sofia. Anya ko matibibiyang mo. Amangan kit din no maisagma. Saan mo't nga ubing ni Jenny bakal? Ammo na aramidon na. Sa maysa, apay ko maama isagma. Saan tayo nga amo ti kinatao day ta Sofia? Kaano laang mat, idi ginatang natibalay daan ti syuning. Ay, naskan ang makasaritak ni Jenny. Day tangarod bakit? Saan mo pa yung ammo ti kinatao na ngam judgmental kan? Anya? Anyo ti umay mo ibagama ng ikang? Jenny, adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anyo day tamanang? Nakitak ngamin amapmapan ka iti ayan day ta Sofia. Makipurpurdiya akan ko manang. Makipurpurdiya ka, katrabi eh. Uwan, rabi ngamin ti trabaho mi. Anya ti trabaho yu aya. Tultulungak ni Sofia iti live selling na manang. No kayat mo kat isend ko kan katiling ti selling account nga us-usaran na. Ado tila ko na manang. Adda ka di taabado, pang kusina, kandad dumapay. Kasta aya. Uwan, mayat ti negosyo na manang. No sumrag ka iti balay na, lako amin ti makitam. Isumat lagayam nga adda ti makitkitak avan amapmapan iti ayan na. Supplier na DJ manang. No maminsan, adamot ti umay a rider, ta iso damot ti mangidil-deliver kadagiti customers. Amangan kit dino kasapulan na pa'y ti assistant, tamakipurdiyak man mat. Sige, kasaritak to ni Sofia manang ikang. Ibagaktukan ka, no anya ti makunana. Pasensya kayo, ano naaldawanak manang ikang. Napuyatan ak ngamin idirabi ta dumat ti orders ana ipak. Kan umay to ag-pick up ni Manong Henry iti orders inton madamdama. Iso ngamin ti mangidil-deliver. Okay laeng. Ay na, ado magayam ti lakong, Sofia, ading ko. Uwan nga rod manang. Mabalinan a bodega to'y balay. Ita, maawata ko, no apay akanayon ka ang maaldawan. Kasta talaga manang. Aywan kayam, no kayat mo ti agmerienda. Adamat tinapay kan Diyos iti lamisaan. Ay na, kalkalpas ko laeng anangan. Madamdaman ton ang. No kasta nga rod, isurok latan tinasken nga aramidam manang. Nalakalaeng matkit di. Saan ka marigatan? Ay nalakay, at damo laeng ti trabaho. Ijay, Iti ayan ni Sofia. anya ti trabaho ngay. Iti ayan na tinagapwak itay. Kat ay nawaw, adumat gayam tilako na lakay. Isumat lagayam nga adadagiti van ken motor amapmapan iti ayan na. Nasaya at man tamayat amang purdiyakin ka. Wen, nakasingsingpot sika. Kunak, tumot ngamin ken ka bakit? Maawatak itan, no apay akanayon ang maaldawan. Rabi mo gayam piman no ag live selling. Ken ado ti customer na sika. Makitam dayta. Ti tao apag pampanunutam iti dakes ide ket busmon ita salpag ka. Bigbigatan kay may kamari andeng. Adda ka din ni Mari ikang pare ron eh. Adda iti balay ti karoba mare. Ay nawaw. Asino ang karuba pare? Iti ayan ni Sophia mare. Ay nawaw. Anya ti aramidan na igjay pare. Nag-live selling day ti rabi mare. Jak amon o madama nga agpapak da pailaan. Isu nga ginggay ta, ket saan pa nagawid. Rabi iti trabaho da. Isu mo ti free time nagiti buyers. No kasta. Agla live selling gayam ni Sofia. Well, mare.
Isumot ti ko na ni bakit ka. Ay nawaw, maling hinala kami matgayam ka ni Mari ikang. Bigbigatan nga imay ka, Mari Andeng. Umayak lang ko mabumulod iti charger mo, Mare. Diyak maamo nga agtrabaho kagaya man, Mare. Siyak nga rod ti mabain kan Sofia, Mare. Live selling mo gayam ti makagapong. No apay akanayon ama aldawan. Kan no apay nga adativan kan motor amapmapan iti ayan na. Adagayam kasta, Mare. Un, Mare, ay na mayat ti negosyo na. Siyak nga rod ti mabain, tamaling hinala ta magayam, Mari Andeng. Angam, di mon istoryaan iti sabali ti nagsarsaritaan ta iti amare. Ay, sana talaga, Mare. Nakababain. Sapay plano tati ag-report ni barangay hall. Ay, nawaw! Amuam pa'y ti amin, sakbay nga agsauka. Iti kasta, kat maliklikan ti makuna amaling hinala. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay! Bigatan! Agsapaan ang pundot ti ulong Teresa bakit? Kasanumat nga men, nakalalaaw mananday ta, Janice. Amuna nakaturok pa'y laang da tao. Gagangay na, bakit? Makaumamat nga min ti kasta nga ugalyan na day ta babae. Kasaritam to na sayat, bakit? Ay, panagrupro pa na pa'y laang kat madlawan asaan ang makarik na. Ay na, bayam ka di. Siyak to ti makisarita king kuana. Saanan, lakay? Siyak to ti mangibagakan kwa na. Unay matikas ta nga ugal yun day taon aya. Ay nawaw, nagsapa ka matan anak kariing manang Teresa? Wan taadamat alarm clock dito'y pag-abangan tayo, sale. Asino mat manang? Day ta Janice bigbigatan nga kankanta. Nasakit mat nga rod iti lapayag ti boses na. Aywan, nang nagkumat day jay manang. Sipod nagabang day ta babae ditoy, inaldawan na maistresak. Ugali na siguro ti kasta manang. Ay, awan respeto na itipada na tao, nakalalaaw launay. Kasarita tayong tulatan manang Teresa. Ibaga tayo ti concern tayo kan kuana. Tapno amo na ang makapirwisyo ti kasta nga aramidan na. Taga-away kami nga agdamdami linaragsak ibig mi. Ha? Apa yan manang Teresa? Inayadin nyo mat ang irikap ti gate. Nasakit iti lapayang. Ita, amumatan tirik namin no kasta nakalaalaaw ka.
Adda ka di parikot mo, Manang Teresa? Tangiwat mo ti problema mi, Janice. Inal daw lang nga na nakalalaaw ka. Ay, dakas gayam ti agkanta ita, Manang. Awan ti imbagak adakes. Ti kanyak laeng, kontrolam kumamat tangiwat mo aglalo no pan naturog. Saan aday tabog, kau kalabog, kau dita. Saan lang matasiksik at tao dito ikat. Di ka pa'y agyaman, tada ti libre ang music yo, Manang. Anya libre ang music. Kano makatitilang matabosis mo. Iba gayo kit di, umapal kayo laang. Siya? Umapalkan ka? Saan apulos, Janice? Nagsinungbat kayo kanumat kin ni Janice itay bakit? Wen Manuel lang kay. No iso ti madisturbo. Makaungat. Ngam no iso ti nalaaw. Okay laang. Ay nawaw. Kunak matapagsaritaan nyo na sayat. San amasapol nga aga pa kayo? Uray manupay asaritaan no saan mat amakarik nalakay. Awan lat amukon. Amum ka de no anya ti kunana itay. Anya timbaga na king bakit? Umapalak kanukan kwa na. Anya? Ti kunana siguro akat apalak ti boses na kasla nakupit alata. Anya? Nakita ka nagapa kayo ni Manang Teresa idi kalman, Janice ading ko. Wala, tabigbiglaan naman ti mangirikap iti gate. Nasakit nga tayo tilapayag. Kas tamat tirik namin, no bigbigat ang agkan-kanta ka, Janice ading ko. Ay nawaw, uray si ka, Manang Sally. Umapal ka iti boses ko. Ah? Ay, saan mat, Janice? Awan ti rumbang nga apalakkan ka. Ti kanyak laeng, kat di mo kumamat unay ti agkanta iti nakapigpigsa. No amom anakaturog pa'y laeng dagiti kaaruban. Kat noal daw ngaminan amariing kayo, Manang Sally. Night shift ngamin ti trabahok ita ading ko. Siyak nga rod ti agad yas. Saan ka aparitan nga agkanta? Ngam kontrolam laeng ti boses mo. Tapno saan ka makadisturbo ading ko. No diyo kayat ang mga tikanta. Saan kun aparikot data, Manang Teresa? Nakasarita ko ni Janice, Manang Teresa. Oh, anya nga iti ko na ni Janice, ading ko. Datayo ka no ti agad just, Manang. Anya, nagrigat akasarsarita, Manang. Kasano nga rodan day tasale? Kaano laang idinagrugi anagabang ditoy? Ngam kastamat ng ti pakpakita na. Kasarita tayong tulatan ti landlady. Taiso ti makisarita iti dayta, Janice, Manang. Sa bagay, amangan no iso ti denggan na. Barbareng Manang. Goodbye, Joe. We gotta go. Irikap mo pa yung day tatawa, Manuel Lakay. Di maumangag kang kanta dahi ta karuba. Dayta nga rod lakay. Kasarita mo ito kani sali ti landlady tayo, inton umay agsingir iti abang. Ay wana, amangan no mabainan mo tayo. No ti mismo amakin kukwa iti balay abangan tayo. Ti makisarita keng kuana. Ay no, makadisturbong tumak namin lakay. Nakapigpig sa ti boses na. Mabalin ka diti makisarita, Nana Selma. No, saan kayo abisi, Saan mo't kit day, Sally? Anya ti ibagam? May papan iti baro a border yun, Nana. Apay ni Janice. Saan apapaanawa, Nana? Nakalalaw, day jay a Janice. Bigbigatan, ibugbog kaw na ti kantana. Anya? Makarengreng mo't, Nana Selma. Ala, bayam, kasaritak to ni Janice. Agyamanak, Nana. Awan anyaman na, Sally. Warningak day ta, Janice. Tapno saan nga isupay apagparikutan nyo. Amangan no day tapay kit di ti pag-aapaan nyo nga agkakaaruba. Asinot si kunam nga reklamo Selma bakit? Dagiti agnanaed iti paabangan ta, karding lakay. Ay nawaw, apay ka no? Nakalalaaw ka no ni Janice, lakay. Anya? Uray bigbigatan kat nagpigsa ti kantana.
Makadisturbo kadagiti pada na nga agab-abang. Ikamatago si ti warning bakit? Wen, kasta ti aramidak lakay. Nang runa pa'y kat makadisturbo mat iti pada na atao. Mabalin ka di ngagsarita tabiit, Janice. Agdardarasak pa'y, Nana Selma. Agdigosak kumamutan. Napatag ti bagakan ka. Anya ti ibagam, ayan, Nana. At dati naawat ko a reklamo kadagiti padam nga agab-abang. Kat, Numabalin ko di ka unay nangalawngaw no ammom nga dati nakaturog. agkankantaak laang, Nana. Awan ti dakis ngar aramidak kadakwada. Wen, agkankanta ka laeng, nga makaperwisyo ka matan. No saan mat nga importante, kontrolem tingiwat mo. Tapno nasaya at tingkay panagkakadwa kadagiti padam nga agab-abang. Ay na, mga asar ka talaga day ta Janice Manuel lakay. Nakita ko ba't akin na sarita tilang lady itay. Ay na, sumakit na talaga ti ulong iti day ta babae. Di na mat ammo ti paanawa. Nagangay siguro ti umbing bakit? No 25 na lakay. Ay na, kinatangsit na di ati pakpakat na. Wano, masakit siguro tinakam na. Taimpulong yung iti makinkuko iti balay at agab-abangan tayo bakit? Nanggag ko binagbagaan ni Selma iti namin sangal daw. Anya ko matipagsakitan tinakam na ngay. Kat di namat ngamin ammo ti makarik na. Agpadalaag matibay bayadan tayo nga abang. Ay na, mapanak man iti ayan ni Sally. Tagsarita kami lakay. Kitaan nyo tama nga numangag ni Janice. Di uray mangag na ti pagsaritaan mi lakay. Pudno ma. Kadagitanay mata. Nakaturog ka kade, Sally ading ko. Ay, nakalukat tiri daw manang Teresa. Sumrek kalatan. Kunaklakit din no nakaturog ka. Kasano ko makaturog ak nana? Kat nakalalaaw at dayta Janice. Ay nawin nga rod. Uray iti kwarto mi. Mangag ti kantana. Sapay night shift ti trabaho kita. Ay na. Una yun dayta ang niwat dayta babae. Kinasarita mata ni Nana Selma. Kaslaawan na tamad din kuana. Urayan na siguro papanawon da. Dito'y kapay man lang, Nana. Takasaritak day ta babae. Dungdungan kanto. Janice! Unay una. Janice, mangmangag na ka di. Ay nawaw, si kamot gayang manang Sally. Mabalin ka di a kontrolam tingiwat mo, ading ko. Ah? No ang kanta ka, di mo kumamat ibugbog ka, tapno saan amariing amin nga agab-abang iti daytoy abalay. Anya kumaita? Di uray agpulong kayo manan iti landlady. Day tamot ti paglaingan nyo, tagpulong! Ay na, kamaudyanan na. Rimwar matlaangan tinalaaw a babae. Naku nampay manang Teresa. Natal na ti aglawlaw no awan day ta, Janice. Pagtrabahuan na ya day jay. Diyak matam mo manang. Mayat ko man no agtrabaho. Tapno saan akanayon nga adda ditoy. Nakalalaaw mat nga rod. Sigurado analaaw mananday jay inton agawid. Agsapulat ako man iti sabali a pagabangan na manang. Pagbalinan naman na video kyan to'y boarding house tayo. Ay, saan tayo ko mga agreklamo no sagpaminsan laeng. Saan? Tainal daw mat akas tatyar aramidan na. No agkanta, masapul na nakapigpigsa. Day tangarod kat manang Teresa. Di na pampanunutan nga damat trabaho tayo. Kasaritak tumanan ni Nana Selma. May papan iti da ito'y abanag manang. Kumusta matan ni Janice, Sally? Kas jay lata Nana Selma.
Awan nagbaliwan na, papaanawa latta. Ay nawaw, kinasaritak mo tan. Awan latta mo ti epekto na, nana. Awan ano kasta, mapapanaw adi na oras. Namin ano matan a kinasarita mi, ngam agpatangken mat, nana. Bayam, bagbaga ak tumanan no agsingirak iti abang. Uwan man, nana. Bagbagaan yun, tapno saan kami mat ang maapektaran. Nang runa pa'y, no kasta nga da trabaho mi. Madisturbo ti pan naturog mi, ti kasya a kinapigsa ti boses na. Bayad ko para itaabulan, Nana Selma. Agyaman na klaunay, Janice. Awan ti anyaman na, Nana. Ay, wan gayam. Addaman ang tinaawat ko a reklamo. Saan ka kanumat a paanawa? Sino tinagreklamo, Nana? Dagiti padam nga agab-abang basang. Kanayon mo't nagreklamo dagiti tattao. Anya ti kunam, Janice. Ay, awan, Nana. Paanawa ka kumamot, Janice. Tada ti trabaho dagiti padam nga agab-abang. Alawanin, Nana. No saan ka pa'y nga agbaliw? No kasta ka na yun. Mapilitanak amang papanaw kan ka. Anya? Ay wana, mayat day ta maigisa sa aliading ko. Inted pi man ti kabsat ko manang Teresa. Mangala ka tapno adamat igisayo. Nalagsak kayo kadi adwa iti naramid yo? Anya ti kayat mo asawan, Janice. Di kay mat maumumang agpulong kininana Selma niya. Wan di ka mat papaanawa ading ko. Di ko nayo kiti. Kayat yo ang mapapanawak iti dayto a boarding house tapno masulo yo. Saan akasta ti kapanunutan me, Janice? Ti kada kami laeng, ket respetuan tayo kumamat ti tunggal maysa. Respeto! Respeto mat asasawan nyo dita! Oh, anya ti mapaspasamak ditoy. Jak magustuhan ti kastangar arabidam, Janice. Saan asyak tinangirugi na Selma? Kita amot nga minter arabidam. Agkan-kanta aklaang mat. Dakos ayaday jay. Saan mo't adakes no kayat mo ti agkanta. Ngem di mo kumaunay pigsaan. Nang runa no amom amada mga agin ina na dagiti kakadwam. Ibagayo laang no kayat dak apapanawon. Talaga papanawon ka no kasta ti pakpakitam, Janice. Di yu pa'y lang aming idiritso. Narigat mo't piman no si katian anawaon dagiti padam nga agab-abang. Winin, nana! Basol kon! Agiin nanos kayo kit di ko mga min, tapno awan ti parikot. Respetuan nyo ti tunggal maysa, tapno maliklikan ti riri. Manang Teresa! Mabit lang, umayan. Oh, si kamat gayam, Janice. Ikan kayo iti prutasyo, manang. Ha? Peace offering ko. Ay nawaw, saan ba kasapulan, ading ko? Awatin nyo kit din, manang. Ay, katagyaman Pasensya kayon kadagiti dakas ana aramidak, manang. Sapay la ko mata mapakawan nak. Pasensya kayo no nadisturbok ti pan naturog yo. Hindi, imbag man ta nakaamiris kan? Wen, manang, talaga anak kaamiris akon. Ken agbalbaliw akon, tapno maliklikan ti saan apagkikinnaawatan. Nene, prutas mo na ita. Teresa, bakit? Inted ni Janice, lakay. Ay, nawa. Kahit ka ti asawan da ita nga okay kayo? Wen, lakay. Naimbag mat no nakaamirisan, bakit? Nagbutang siguro matlaang ama papanaw, lakay. Narigat nga tatag sa iti boarding house ita. Ay, naku nampay. Oh, kumusta matiturog mo, manang Teresa? Ay nasaya at matsali ading ko. Si Kangay. Uray siyak matamanang. Saanan analaaw ni Janice. Kinapudno na. Nang ted iti prutas iti kalman. Kasta? Waan ading ko.
Awan ka ngamin idikalman. Madlaw ko ang nagbalbaliwan. Ta saan mutin analaaw. O, di mayat no kasta manang. Awanan ti paan anawa. Ay uwan asali. Kan awanan disturbo iti pan naturog. Ada ka di, Janice? Apay ka di manang sali. Ada ka matgayam dita. Saan ka nakita? Natal na kan tumat nga minunay. Una, tapno saan kayo ang madisturbo manang sali. Nakababain mo't kada kayo no nalaawak manan. Basta kontrolam laeng, ading ko. Anya nga minan ti umay mo ibaga manang. Ay, imayak ta padigwan ka, ading ko. Ay nawaw, agyaman aklaunay manang sali. Nang tadmat laeng ni manang Teresa iti pansit itay manang. Kasta talaga no aggagayem tayong agkakaaruba, ading ko. Ay, nawaw! No anawaan da ka, dumngag ka. Iti kasta kat maliklikan ti apa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya, may day tulutong bitang bakit. Makapawang gala sa mangan. Ay nawaw, si kalangarudan ti mailutlutuan, si kapay lang ti kasta kanaw. Kasanumay nga, Ming. Awan tim imas din luto pa masadya. Nagado a reklamaw, ngumawan ba ti ko nam ngagluto ka? Siyaklata mo ti urayam. Sika nga ron ti babae dito. No di mo kaya tinluto, disan lang. Ala, muto yun deta kasirula. Uray tindapaw, di mo kutkutsan. Anya nga ron ti kalik nga. Yan tangay na reklamo ka man. Agloto ka man, iti kanam. Anya. Naglaba ka. Ngamawamit ko ng mga ilabang ti mo rin ka. Tinaklangaro din ilutuan iti naima sa sidak. Ha? Ilabang mo dagiti murang mo ah. Ay nawaw. Kasta nga rudeng. Awan mo tararamitam. Inraman mulat ako mga inlaba. Tanapan kay ti karen. Awan to, pa'y ti ko nam atulungan nak ngaglaba. Hey. Anya ti kayat mabambanogak ngaglaba. Katsi ka, agid idda ka lang dita. Ay nawaw. Sana mabalinti kasta kanyak kanor. Makaumabal. Ay nawaw, kastalatan kanor. Pagdigos mo laang ti sinakdaw. Yagsakno kami tayo ti pagdigos mo bitang. Ay nawaw, panagkunam kaday kat kabala ka. Kabailam day ta. Sakto pa'y. Naramid ko taglutaw. Kan aglaba. Tawang mati ko na mga ilutuam kan ilabandak. No kasta garaw, di kan maturog iti siligta. Da. Bitag!
Lukadang tinilaw. Iti salas ti pagturugham. Anya? Di mo padpadasan ti sumrak iti daytoy asilay. Manipod ita. Iti salas ti pagturugham. Urayam ti usarnaw ta irwarkaw. Agap pasaman ti karo ba tayo, Nora anak kao? Idi pa'y napalabas nga aldaw dagita nanang. Mapan mo man idaan nawaan anak kao. Napanan ti may sa ang kaaruba tayo idi kalman nanang. Ngam kaslaawan mo ti mangmangag dagiti ang kasawa. Mapan mo kit di kitaan anak kao. Amangan noan niya pa'y ti maaramidan ti tunggal maysa. Siyak to pa'y kit di ti apaan dano pa nanang. San ba't mabalin abaybay ang tayong agkinabil da anak kao? Sige nanang, mapanak inton madamdama, no di da pa'y laag sardeng. Mapan kan ita, Nora anak kao. Naglokon dayta kanor. Amo na nga daak dito irwan. Ngam insera na keden tiri daw. Ay, kanor! Lokataman tiri daw! Saan asyak ti pagpungpung totem dita? Amok amang mga nga! Tapno ba niya sa metang dyan itirwan iti ba nung oras Ay, nawaw! Di ko namsamat kat balay mula ang dayta kanor! Makamu ka mo tindita. Pastrakan na kunak! Saan asyak ti pagpungpung totem dita? Tatalaga ang makaraman ka kanya! Kanor! Kanor! Ay, nawaw! Di matan sumumbat ti luko. Kanor! Lukat ang tiridaw kunak! May sa! Dwa! Ni, anyat mapaspasamak kan ka nanabitang. Ay, may saka mo, Nura! May saka mo't aman nakibiyang! Imayak, takayat ko ti tumulong. Da kami ngamin ti madanagan, nukas ta nga agap-apa kayo kung tatakanor. No aga pa kami man, awanon ti bibiyang yaw akarupa! Oh, nakaawag ka mat Mari Nora. Umay kayo man pa'y Marijuna. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ay Mare. Dananang kantatang yumari, agap-apa da manang. Apay ka no Mare. Hay, jak amo mare, napanak iti ayan yu itay, taanawaag kumaida, ngam makaungat mat ni nanang mo. Mano nga aldawon day tanga apa da mare. Anya lakit di matanda kitang agasawa. Sakit man ang ti ulo ti paida. Agawaan nyo amare, taamangan no agkinabil da. Sapay di da paanawa kada kami akaaruba da. Sino timawag dyan na bakit? Ni Mari Nora, puldo lakay. Ay nawa, apay ka no bakit? Agap-apa ka numanan dananang kantatang. Anya, laklakayan kin bakbakit anda? Ngumagap apa da ba ilang? Ay, day tangarod lakay. Makauma ti kastangar aramiden da. Nonya launi ti pagapapaan da, ay bakit? Ay, dagiti dadakkel ko pa'y mati ko ng puldo lakay. Uray simple abanag, padakkelan da. Ay, inlaklakay kan imbak, bakit dan ti kasta nga ugali da. Agpada da, anangato ti pride da. Kasano nga rodan nga dita? Sikapay lang ti makam mo kadagiti ubing lakay. Mapan ko ida kitaan. Nakababain kadagiti kaaruba ti kastangar aramiden da. Mano nga oras kon dito'y ruwar kanaur. Malukatak lang dayto ari daw makitam atalaga. Ita, ang mumudirik na. Lukatam dayto'y kuna! May sa! Paspasamak dito'y nanang. Nay, ada ka magayam, Juna anak ka. Ay, anya launay ti pagapapaan nyo kanitatang aya. Day tamam ti bagbagaam si ka, Juna. Tatang! Luktan nyo man tiri daw! Luna, sige ka nila anak ka. Wan, siyak daytoy tatang. Pabiglayan ka raw, tulong ka taktiri daw na. Agawa ang tatang. Apay ngamin nga inseram kat adan ni nanang dito'y ruar. Anya man ang tinagapaan nyo, aya nanang, tatang. Ninanang mo Juna anak ka.
Isaw tinagirugi ti apa. Ay nawaw, apay asyak, si kakit dia. Di kay ka di mabain kadagiti ka aruba yo? Di kay paanawa mat. Noon mo ko maninanang mo tararamidan na. San kami kumagagap apa? Noam mo lang ni tatang mo ti tumulong, di mayat ko ma. Di na amaw ti tumulong, nagadupay a reklamo na. Ay nakadayon lang nga nakasta. Di kay maumuma. Sana siya ti pangibagam iti kasta, yun anak ka. Ni tatang mo, taisaw ti agin lalaing, na reklamo asa daw. Ngita, ipasa maning kanyak. Kalpod naman! Pangaasi yuman, nanang. Tatang, agsardeng kayon. Paanawa kayo kadimat. Ta saan kayon nga ubing? Agawid akon, nanang, tatang. Pangaasi yu tagsardeng kayon iti apa yung. Tani, manaktak kayo iti trabaho. Makadisturbo kayo pa iti kaaruba. Wait, yun na anak ka. Nanang, Wan, no adda maaramid dito'y balay, pag tinulungan niyo. Da kayo matatang, di kay rumaniklamo. Kasi doon sa anak agreklamo kay... Tatang, makitam day tadyo na anak ka. agsardeng kayon adwa. Tano mauma ti kaaruba kada kayo, amangan no ije barangay hall ti pagtungpalan niyo. Naimbag man, tanak ko umay ka, Mari Juna. Awan mo ti pagpilyak, mare. Imbis nga da tinapatag nga ramidag ita. Day tangag pa'y sutirigat na, Mare. Anya ka naman ang tinagapaan dagiti dadakkel yaw, Mare. Ay, simple abanag lang, mare. Dagiti maaramid iti uneg ti pagtaengan. Kas kuma iti agluto, aglaba, agsakdo. Naimbag kumaano pa anawa da, Mare. Manung aldawon day tanga apada. Day tamat ti jak kayat ka dagiti dadakkel ko, mare. No aga pa da, kas dala ubing. No aga pa da, umabot iti manong aldaw. Uray ni nanang, Mare. Madanagan mo tun. Tamangan ka nun agkinabil tilakay kun bakit. No kwa, mare. Ikanyo ida iti pagnakmanda. Ibagayo kadakwada ang makapirwisyo da. Tapno agbain damat. Narigat ngamin no agul-uli magkayulatan, mare. Panunutan da nga okay laeng ti aramiden da. Kumusta dananang kantatang ijayjo na bangay? Agap apa daan na sang petaklakay. Di mo't lagnakam dagitan? Day tangarod Inaabak da pa'y ti ubing no kasta nga agapa da. Anya nga tano, ayabang pailang ti may sakadakwada dito yung balay, bakit? Aywan nga agpay sulakay. Mayat day ta na panunot mo. Ang asino nga'y kadakwada lakay. Kat agpada damot na pride. Ninanang latan tapno damot lang mga awir kadagiti anak ta, bakit? Kasaritak to ni nanang no sa anak abisi lakay. Mayat nga agpaiso no agsina dapay. Tapno maliklikan ti apa. Kita mga kanor, ang mga agpulong kamanang iti anak ta. Sana pulos, bitang. Ag kanya-kanya ta, no iso ti kahit mau. Kanya-kanyang luto, laba, sakdo ken dalos. Une, di tan pakibiyangan, titunggal may sa. Ay nawaw, di talagang kayap. Awan ti parikaw, no may papaniti ay tabanan. Kabailak mi taglutaw, aglabang ilang dalos. Kabalak mo, tiyag sakda. No kasta nga raw, pagbingayan talaga ti kaldero ken plato. Una, kay kayat kumanang. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam Juna anak ka. Sa dinot yayan ni tatang nanang. Apay ni tatang mo anak ka. Ada na panunot mi kani Puldo a solusyon. Tapno maliklikan nyo ti panagapayo kani tatang nanang. Anya dita na panunot mo, yula na kaw. Agsina kayo pa'y lang iti pagnaadan. Sa dino nga iti papananti may sakada kamay Juna anak ka. Agnaed kayo ije balay nanang. Kada kayo matatang, agbati kayo ditoy. Wala, awan ti parikot iti dayta anak kaw. Ay, uray siyak mo't Juna anak ka. Kaya't kumot ti kasta.
Tanao maakaw iti panagrup-rupan ni tatang yo. Nakitak nga imay sinukon ni Mari Jo na ni Nana Bitang, Tata Kanor. Sa dino nga'y tinapananda. Agnaed ni nanam itayan da Jonah nga anak me. Ah? Ay nawaw. Saan kayo ang mailiw iti tunggal maysa, Tata Kanor? Siya na pulos. Kay kahit kukindit kaston. Taawan ni nanam abitang. Maaramid ko ti kay kahit kaw. Kinatal na taglawlaw ko. Anya? Iso ka na yung ti magirogrog iti apa. Makauma. Saan adumakil ti apay o, no saan kayo anapray, Tata? No maawatan nyo kumati pagkurkurangan ti tunggal maysa, mayat kuma. Sana. Ni nanam abitang lang tinangato ti pride na. No dengdenggan mi ti apay o, kat awan ti nagdumaan nyo, Tata Kanor. Agpada kayo asakit iti ulo. Anya. Magtamayat ni nanang agna dito'y balay, yun na bakit? Kay kayat na mo't puldo lakay. Awan mo't ngamin ti agpakumbaba kadakwada ka ni tatang. Lalakay kan bakit da? Tsak amo ka dagi jay adwa. No daduma, sweet damot. Inton kwan, agap apada. Umabot pa'y nga rod iti manu alawas ti apada. Makaperhuisyo da pa iti karuba, bakit? No saan lang anaanos dagiti karuba da. Awan ang mga nubinulan amay pabarangay dagiti nga gasawa. Diyan makit-kita ni Bitang di tabalay danura anak ko. Ilaang ba't ka norte makit-kitak? Talaga asaan nyo ang makita ni Nana Bitang, taawanin di tabalayda, nanang. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na nora anak ko. Iti ayan damari Juna, ti pagnanaadan na ita, nanang. Ay, sumat lang nga jak mangmangag ti apada. Makalawasan sipod imay sinukon ni Mari Juna, nanang. Mustumat kit di ti kasta na panunot da Jonah. Tapno maliklikan matlaang ti panagap-apa dagiti agasawa. Pudno launay, nanang. Awan ti serserbida nga agnanaad iti may sa abalay, no kanayon matlaang ti apada. Ay naku nampay, nora anak ko. Saksak tandalaang tirik na ti tunggal maysa. Awan ka diti madmadlaw mo kin ni nanang, Jonah, bakit? Kas kumaiti anya puldo lakay. Kasla na unag ti pampanunutan na. Ada siguro parikot na lakay. Ang mga nukailiw na ni tatang, bakit? Katno talo lawas laang ni nanang dito'y balay. Oray, kailiw na siguro ni tatang, so hasta. Natal na mo tal. Saan akas idi ang nagkado ti istorya na may papankin ni tatang? Makita lakay. Makita no anya ti pagpatinggaan ti kinapride da nga agasawa. Anya ter aramidam dito'y balay, Tata Kanor. Umayak lang. Maki-standby, Nora. Anya? Kasasadot namin ni Jabalay. Natal na launa, idiawan ni Nana Mabita. Ay nawaw. Di mo ibaga akailiw mo ni Nana Bitang, Tata Kanor. Awan pa'y mat makabulan, sipod nagnaad iti ayan damari Juna. Kaslakastan niya. No adda ni Nana Bitang di tabalayo, inaldaw nga agap-apa kayo. Itatawan, ibagayo akailiw ya. Di tagarod kahit. No kailiw yun ni Nana Bitang, mapanyo bisitaan iti ayan ti anak yo, Tata. Ay nawaw. Agim impaki kayo mat nanang. Sa dino ti papanan nyo? Agawid akaw, Juna, anak ko. Ne, apay nga agawid kayo ngay. Katawan pa'y mat ti makabulan nyo dito'y balay nanang. Basta kayat kunti agawid, anak ko. Agpudno kayo man kanyak nanang. Kailiw mo ka din ni tatang. Ay, jak man amo, anak ko. Jak amaw, no apay ama iliwak kan tatang maw. Into na da kayo ijay, aga pa kayo manan. Ay,
Sa ano na nako? Ay siguraduan nyo lang, nanang. Pangaasiyo, tadi kay agbalin asakit ti ulo kadagiti anak yo, ken kadagiti kaaruba yo. Adda kayo magam tata. Adda ka din ni nanang yaw, puldaw anak yaw. Adda iti silid na tata. Agtuko kayo pa ya. Ay, agyaman na anak ko. Adda pa tinabata sandwich kin Diyos. Agmerinda kayo pa tata. Ni nanang yaw ti kahit ko makasalita anak ko. Kailiw ko nga minang. Sa anak ang makapangan no saan ko makitkita. Agmerinda ka pa tata. Tama ban ko ayaban ni nanang. Tapno makapagsarita kayo. Bakit? Adda ni tatang iti salas. Ay nawaw, anya ti aramidan ni tatang dito'y balay lakay. Kaya't nakano ang makita ni nanang. Anya? Saan ka nung arot ang makapangan? No saan na ang makita ni nanang? Kailiw damat gayam ti tunggal maysa. Ngam no adda adwa ija balay, day tagap apat yar aramidan da. Nakaamiris daw siguro na pa kay. Ay bareng ah. Jakon kaya ti mabambanog nga agan anawa kadakwada lakay. Kailiw kan bakit? Uray siya ka lakay. Kailiw ka mo. Amom ka day, sa anak ang makapangan idawang ka. Uray siya lakay. Ay na, kastoy gayam tirit na. Agawid ka ni Jebalay, bakit? Kasta talaga ti planok lakay. Ay mabiit la ang tagimpaki ah. Agawit tan lakay. Dalasan. No kasta ti plano yung, siguraduan nyo asan kayong agap-apa manan. Wado na anak ko. Saanan ang mapasamak dayta. Tatang, Wait. Wait yun na anak ko. Saan na maulit, promise? Sarandingan man ti panagapa may. Tapno saan nga isupay ang pagparikutan. Kan pagsakitan ti ulo yaw anak ko. Kentak no saan kamay ang makadisturbaw anak ko. Ay, nawaw! No adda ti saan yu anak kinaawatan iti asawam, pagsaritaan yu anasayaat, tapno saan kayo ang makataktak, kan makadisturbo iti padayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.